tapa moe no mafi tapa ki he hawa tonga o wono o mai tai ni kuni tapa tu ke tampini kauni poto o karala ma princess na takala tapa tu e premia to ma hui ki kapiti tapa ke hui ke fonua mai potap ki he hui ko fonga ka kai ata ke hoko atu e ngahi ngā ue pungpungini o tu weni e sea kong ka kato ke ne o mai ha ngai report ke a pe mga ngā ue ko weni o lawa ne afi ke o hake whare. Tapi mo e whituna e sea, whare na tonga. Tapa ki e pare mea tonga a mai. Tama pringisi, hau e kapniti, o tapa ki e kau no pere. Tapa ki e kau whafonga kakai, a maa no tongo tapiru mea mai o peka pe kau ngau e sea. Sea, malo pe o lau mari, ke i mau whatongia e whituna e pompongini, ke i hoko hoko at me tau ngau e. Ma e whonuan e sea sea. Hei tau ngau e na tuwis o ki e komika kato. Ai ako ne lawa e sea whatatau pa tūtuna e whituna nei pe mo ngai mea ki mua kanake mea mai e tau kamata he tūtuni. Ai pa tūtuni si ka hiwa e wano ngai tūtuni ki ngai laiseni business wano wanima. Tūtuni si ka hawafuru e wano ngai tūtuni ki ngai kauta wano wanima. Pe pa tūtuni si ka tata e wano ngai tūtuni ki ono lai les sita ai ingoa ngai business wano wanima. Tūtuni Tika tolu e wano tutuni ke sino paanga atonga ke wheniri waki o ea wano eksea na lawa neafi ka koe whahau ka te pongpongini ke wheituna ko ne lawa ia ai u regulation o ea pia whawhokota ke wheituna whahatutuni hau whakatuku ai wharearea atonga palo pete eksea. Marot ki he sea kumika kato pia dapogatu e pumpuin ki ngā ue kui ki ngai tūtūni, pia tapamatak, ai tūtūni whika hiwa, wano wano, ngai tūtūni kui ki ngai lai sēni, business wano wanima. Kai tūtūni ko ni fok nai whakafok ngai, me he sea e komika kato, te hokat pek e pāloti kui atu oua, o e tutun ko ni kadak kalak ke lau mai tutun ko ni paloti ko ia toloto ke tari ai tutun ko ni whikahiwa rat wano kata ko hiki hono ni se olet ka teita tafi bloka sa ke palweke palopivin piukala kabedi militon dan mata se mo ni kapitao hukki ya sa fe malatu ik ministako ik mista tana pangahumai matude ik mista ngahi kau taha puranga ik mista ke ngahi ngafkati bilometika nefio ik paremia ik mista funwa ik mista ngoe ik no pere tuhangan no pere maf ik no pere tula kepa toto kotoke ho ik kunyu to hongo fulma ono karak te lau mai to tolo te whantaroti amai to tolo ko ia e tutun whikahiwa ngai tutun ke ngai laisen bisnisi wa ma wo fulma ni ma lau ke ngai laisen bisnisi ba wo fulma fitu eno ngai ke ngai ma fai ko foki ko pu fulma to lo lau ke ngai laisen bisnisi ba wo fulma fitu o fa oi he minista ne to ka ngai kina a fe fata waki he lo tokia e kabineti ngai tutun ko eni ko pu lo ki hingo no me kamatanga ki kupusi taha ewi ngai tutun ko ini ko ngai tutun ki ngai la seni pisinisi wa ma wo fulma ni ma ko e roto ke tā ai lau to tolo o e tutun ko ni kata ko hiki hono ni
Siapa tu kati tak fi puloka ai sak lalu ke palo piven piukala ka perier mi ton lan mata sai mo ne kapita wa buki e sa fe malatu ek minista ko mak ngawe ek minista tanak pa nga humai mutute ek minista ngahi kau tahae buranga ek minista ke ngahi ngaf kati kilometi ka na fio ek paremia ek minista fonwa ek minista ngowe ek no peritu hangan ek no peritu afitu ek no peritu la kepa ek no pere mafu oku loto ko tio ke hoiki to ko hongo ful mafitu ikse Aro, na hokat tari, hokat ke tutoni whika ngofuru a, ngahi tutoni ke ngahi kau taha wano wani ma. Oe loto ke tari, hono lau tu hoa e, tutun ko ni kata koe kone nima. siapa tu ati tafa puloka ai sakke valueke palo piven piukala ka perier mi tonan mata esa fe malatu ek minista ako sai mo ne kapitawa vuki ek minista ngai kau taha puranga ek minista tanak pang humai matute ek minista ke ngai ngai fati kilometi ka nya fio ek minista fonwa ek minista ngowe ek paremia ek no pere te hangan ek no pere te afitu ek no pere maf ek no pere tu la kepa toto ko toa ho ek ni ge ai go toko ho ful mafitu Aro, lau mai kake, ai kupu i tutun ko ni, te whahan paro tui tutono. ngai tu doni ke ngai kau taha wa ma wo ful manima lao ke ngai kau taha wa ho ful mafitu yono ngai aki ngai mafai ko fwaki e kupu tolunge ho ful mahiwa o lao ke ngai kau taha wa ho ful mafitu o fa oi e minista ni toka ngai kina fe fakatawaki i he loto kia e kabineti ngai tu dun ko ini kupu lagi hingoa no mo kamatanga aki kupu si i ulaki hewi ngai tu dun ko ini ko ngai tu dun ke ngai kau taha wa ma wo ful manima Lau tutolo ko ia, uloto ke tari, ai tutun ko ni, patak e kono nima. siapa kia te tafi puloka ai sake valueke palo piven piukala kapidet mi ton lan mata se mo ne kapitawa buki esa fe malatu ek minista ko mak ngawe ek minista tanak pang umai matute ek minista ngai kau taha puranga ek minista ke ngai ngai fati kilometi ka ne fio ek paremia ek minista fonwa ek minista ngowe ek no pere te hangan ek no pere te afitu ek no pere maafu ek no pere tu la kepa loto koto ke ho iki to hongo fulu mafitu endi Aro, na hokat tutoni whika tātaha a, wano, ngahi tutoni ke ono re sisita, o e hingoa o e ngahi pisnisi wano, o e ulot ke tari, e tutoni ko ni kata koe kona rima. siapa tu kata ita fatafi puloka ai satu valueke palo piven piukala kapirier mi tonan mata sai moni kapitawa buki esa fe malatu ek minista ko ek minista tanak panga humai ek minista ngai kau taha pranga ek minista ke ngai ngai fati kilometi ka ne fio ek paremia ek minista fonwa ek minista ngowe ek no pere tu hangan ek no pere tu afitu ek no pere maafu ek no pere tu la kepa loto ko toa ho iki ko ni kia i ko toko hongo ful mafitu Aro kalaka, lau mai, ai tutoni ko ni timo patapalo ti kalaka. ngai tu doni ke no resisita hingo ngai pisinisi wa ma wo ful manima lao ke resisita hingo ngai pisinisi wa hongo ful mafitu yono nga ke ngai mafai ko fuaki kupo ful mata ha lao ke resisita hingo ngai pisinisi wa hongo ful mafitu o fa oi e minista ni toka ngai kina age kon ngawe ai consumer fe fa tau aki il fo o mga ka kai i he loto kia i kabineti ngai tu tu ni ko eni kupulo aki hingoa no mo kamatanga aki kupusi i taha ewi ngai tu tu ko eni ko ngai tu tu ni ka no re sisita o hingoa o ngai pisinisi wa mau fulmanima Oe uloto ke tari, ano lau tolu, tutun ko ni kata koe kona nima. siapa tu kia ti tafi puloka ai sake valueke palo piven piukala
kapirieri militona mata semone kapitawa huki e sa fe malatu ek minista ko mak ngawe ek minista tanak pang humai mitute ek minista ngai ka thapra nga mo ui ek minista ngai nga fa diplomatika ene afio ek paremia ek minista funwa ek minista ngawe ek no pertu hangan ek no pertu afit ek no per afu mo ek no pere tu la kepa o loto ko to ke ho ikoni ko to ko ho fulma fitu Wala, tutuni fikat tolu wano tutuni ke sinoi panga, o tonga ke whiliriwa ke o ea. Ke whai ke aika paroti, o ia kuloto ke tāni, a tutun ko ni kata ke na nim. sia lo te tita ta vi puloka ai sa ke value ke palo piven piukala kaperieri militonan mata Simone kapitawa buki e sa fe malatu ek mista ko ek mista tak nak pang humai metute ek mista ke kauta puranga ek mista ke ngai ngafga diplomatika nafio ek paremia ek mista funwa ek mista ngowe ek no pere jangan ek no pere te afitu ek no pere maf ek no pere tu la kepa oku loto ko toke ho iki toko ho fuma fitu endingse Wala, lau mai tutuni ki mo pe whai paroti. tutun ke sinoi panga tonga ke feriuriwa ko ea wa ma wo fuma fa la ke sinoi panga tonga ke feriuriwa ko ea wa ma wo fuma taha yo no nga ke ngai mafai ku foki ku puni mango fuma tolu e la ke sinoi panga tonga ke feriuriwa ko ea wa ma wo fuma taha o fa oi e ministang ni toka ngai kina feriuriwa o ea i loto kia e kabineti e ngai tutun ko ni ko nga uluaki talateo ko puluaki hinga no no ewi e ngai tutun ko ni ko tutun ke sinoi pa nga tonga ke feriuriwa o ea wa mau fumafa Paroti hono tolu, ko ia kuloto ke tāni, a tutuni ko ni kata ke ni lima. sia lo te ita fata fi bloka ai sa ke valueke kapirieri militonan mata olo piven piukala semone kapitawa vuki e sa fi hemalatu ek minista ko ek minista tanak pang humai ek minista ngahi kauta branga ek minista ke ngahi ngai fa diplomatika nafio ek paremia ek minista fonwa ek minista ngowe ek no pere tu hangana ek no pere tu afitu ek no pere mafu mo ek no pere tu la kepa o ku loto ko to ke ho ik ni ko to ko ngo fulma fitu ekse Aro, ko e la vai ai, ngā tutuni ko ia nei oake, wa wawa ke whai mea ki ai, i he komunika kato, ane awhi pe wai whamalo atu, ki sea komunika kato, ka ki mo apea tau lireu o komunika kato, wai ki mea ke he pete o atu ki mo tolu i pumpungin, uro aki he taipi mo tokanga ai ki he lireu o e rea. Koe tutuni ai whare ke tau taku ki ere whakatonga. Pea, o lahi hono li reu, tau rea whakatonga, o ngā ueaki, ki ere whakapitania, ko whakatoanga pe, i hau eike o e whare, mo ngā ueaki, ai rea whakatonga, pea mo hono li reu. Pea mo hanga, o whakalere i mai. Ai ngahi, rea, ai umaafu hono whakauhinga, ihe, tōnga ko ia. O kulahi ono o hake li riu whapaparangi, pia whai rewa ki ai ngā weka ko whatoanga pe ki ai, ke whai whemea aki he komunika kato, ke mo ngā weaki, li riu rea whakatonga, pia tau i aki ko i rea ia o tukumai, i he konistutone ke whai aki ko ia a hono whakaleire i, hono whakauhinga. Pia mahuinga o pito ke o mai, apa ka tono no i he liriu pe pata ke mo ka moia ki o mo fungahi whakauhinga pe he whoki ki he whalerei. Oia heka ke te aha wheme aki i he wharenika e tau hoko atu i he pungpungin. Ia mea mai e hau eike o. Tapa fe tona ke seba tak moti e tamba pris kala ni pe o e ke whaare tong. E se ko mawinga ia pe me aki. Pe ko tu pe ke po wat ke mai no ku lahi pono nga ke wharen.
ngahi le ka pitane pa mai no be fo kai ha ngahi whakatonga le ngahi le di ka ko pupo ta ko exia ke feton ka ko ko pe ka ho me bi pa ne ka pa ko ha whakatonga le ke ngahi le whakapitania ko kala ke ko di kala ke mo ka ngau ai fale area ke nau mea mai kai ke toko nea ke ata ngai whakatonga le ke ngai mea ke nau ngai ka tung ngai pe ngai rea ni koe ke toia alfu whakatonga ke ka koe popo wat sea ke mea feituana malo Tape feitona se pa mo mi pa wharerea tonga. Ko peke tu mai wha mari ko ni ke whawhonga ia te poreanga. Whamaro ki he hoi mi pa e whare. Io no whakakato no rau waki la tō o mo la tō tolu. Ngahi tutun koe ni. Niong koe ngai tutun koe ni nei whatu mai me ki mua. Ka koe tau ngai whakataha, whakakato ngai whi mao e whare. O lava ko tari ke hoko atu peo no ngawe aki. Atu e whamalo ke hoi ki mo whare. Malo se. Malo. Tau le rio. O, kumikakat. Dapat kita mau finish alam ni. Ai pare mia ka mai ho ka pneti ho dapat ke ho ke whanoa. Dapat ke kau whafoa ka kai. Rope ke ho ke o whamaro pe whatapu ko sono au whaki e ksea wharerea tonga. Hoki koe pongpongi ni hoka te tau ngawe ka au whaasen to prelulu au wike. Kau ki lahi pe tau ngawe. Ka mea mūtokanga ki ai ke oa pe te tau whawau e eo. Pai ki tau whawau e tau tau lo wiki. O me tau whatongia ka me eksea wharerea. O mō mea i pe mō tōru. E wei pe mai ihi unau kore mai mei tua ke uhi ke kore atu ke oa e ngawe mua re whapapalangi. Kai ngawe ku mai ai lea whakatonga he koe tau konstitutone e ia. E wen i he whareni na tako peheko anga tau fi motoru. Ka koe tau tūtū ni ia. Ka ku whakangaloko atu pe. Kai he pongpongi ni whatonga e eksea. Ia kune whamana tu mai ke te tau tō. Kotoa he whareni. Pea i pe motoru. Ai me mi pau ke whaalahi ngawe a ke ngahi rea ko ia fio ki pere a whatonga. E taimta tau ospe ia pa te omi pe fui whatonga ia o i fui rea whapalang ko ia. Ka koe kore atu pe ke lau mare le. Ngā ngau e mai pere a tonga le. O i kai ke iaka ngai rea e ha ho ata ki tua aku i kai ke tau na me whare eikin. Hoi ke tawa se ni tae mo mea hifo. Ia kou puke ki mea koni na mai he ni Stafford noa ane afi. Mo tōru koni na mo i he wanoa wa wha nima. O annual report i kai ko report whatau in office commissioner. O wha paki e tai whai to tonu. Ko ki kukuku koe nia ngai tau mai koni. Na mo mea ai me mo tōru he te pire koni tau whake kakai. Ka teu hokwak. Kono tukat ke wharen ke mo whi meak pai ei. Pea kapau mo haha o mo tūtuni, pea whai ke he sea. Ono pa intaha, di pot whakatau e office, e komisiona ke whakawhi paki e tai whai to tonu, wanoa wa wha, wanoa wa nima. Pea mai, Tame petuna e tawatapu wha. se ko ku ki kole whamalala pe atu. Pe aina ki whakatau kei mea report ko ni me Mr. Tau tonu ka mato ki hoko atu pe. Ma hoko atu pe mato. Me whetuna pe pure se maro. Tawatapu wha. Eo. E pea taha me ta whake ko. Kai me, tawatapu me tonga e report ko ni. Se tape ki feitona pa mo me pa komi kakato. Koe sino e koe ni ukta taina whakala.
Pea whatatau ki he reporti pe konia e komisoni ke no tau e ta whai tonu. Una report na tōria ki he sea whare area pa moe whatato koni sea. Kai he whawha ngā we upu iai pe nau whekau ngā aki pa moe office konia tōn parimia i he justice. Ka nau tu atape na tōria sea. Tōna wha. Se tame fituna pe ki e paremia tam plinisi o ik me mi pa komit ka kato se at pe mo haki whakarabla ve kau ke report koni o ko tu isea ko report koni ki he officio komisiona ki whakawhipaki o ta whai totonu report e whakatau e wanoa wa wha wanoa wa nima mau inga he kuangia ka teo sea ko fua reporting o omi me he komisioni koni ki he wharearea tonga pe koutui o ku kono uhinga o ku kau ai komisoni koni he ngahi pila o nau tokanga ai pule le lei kau ai ki ai me ompat meni whamau anga a tita o koutui o totonu te whai hatokanga mau inga ki he ripoti koni pe kou kore pesea ki whamalanga atu i e pesto ua o e ripoti whakatonga ko ngahi ka venga mahu inga mo pore ke komsoni ko ni ki mu ai sea pomre more pe ka kamata to wataha pe si wataha ai o ku hai ko lahi e ngahi keisi ku ngau e ka komsoni e va o ta fu panga ko ni pe si wataha ko launga whakakatoa tolu fitu. O nau hanga o vete ki mo analaiso mai i he pe si wataha ua me ua tolu. Pea te wat pe ki whamatala no koe a sea patu ki whamui manoa ta ki whehui ke tokoni mai e uei ki mea heni o pehalake statistika. Kai ke sea koe asi heni koe ngahi, koe kalasi koe o launga. Koe launga i ke kākā, koe whi ke se taha nima. Launga ke totongi whakafufu, koe ke se ua. Ngā we ake panga uri hala. Tō onga tai whai totonu ke se nima. Kaunoa ke se nima. Pea koe ngahi kovi ipa, koe victimization, koe ke se ua. Ta moe hala whaka ofisi, koe ke se fitu. Koe ngau lau ho eke o kou whi kore pe au ia, koe eksea koe ve sin whaka Britania. O hai ai koe keisi koe ke tuunga tai whai totonu, koe keisi ono. Nima he whakatonga, ono he whaka Britania. Koe ku wheu i pepe koe wheka mea ku tonu. Nima pe ono. Hai koe whaka Britania, o hai he pesi uanoa. Se kua peke o tokonia ke whawhunga tonga whaka pati ni tāri. Alamai. Se fotuat ke tau tolo e asanita koe ni ka tuha whanga mātie ke au mai kau ngāui koe ni me ofisi. Ko uhi koe ngahi whehui koe ni whikau tongia pa moe ngāue ni ihi uki ke mau kamato ki ai tau taina whuka ofisi koe ni. Ke hen pe kau ngāue pe koe tau tuhif ki a komiti ka ui mai ki nau tō ki nau tāri ngai whehui koe ni. E pare mia. O koutui o te ai ha komiti, mai te loa, he o se taun te pe o se ripoti ia. Koe mea koni na mos mea i pe motoro ngai potu ngā ue, o kui ai ripoti, annual report o mai, ka was time to tonu, e whakao whiofi mai, e pare mea. Ka takpe sea, ko hi koe report whatatau ki he lao, o ave ki he sea whare area, pia moe whatatoko ni. Ia tau le tare po fotu koni, ka po ki ai. Koe popo ve. Koe fotu mai e pare mea, ke ki tolo i moani ka mai kau ngā ue, koe ngai whiu i koe ni o ku mauinga, ka ku tonu ke mauinga ke tau tari atu pe whikau koe case koe ni. E kai tau whaiti ki tatore keisi, ka mea e tonga tapu whako i mea keisi, nima, e ngai whakakupu koe ni. Tona wha, mea mai.
Kaya siya ako pupawa tau ke fotu ka fituna ka takpe ke o mata au ka komiti e ko ke lahi me ai ko matuan ia ko fe uipe pe mo ngahi forma mafa I he ngahi pore o ku fe kau aki pe mo komision ko ni a rotu ka pau e me mai pe ka nga we pa na o ke fraho ko mai pe ke ata ke fraho ko mai ka te au ka komiti fu ro asia ka lele pe fe me aki ia atu ki o me mai pe na tolo fraho ko mai tari o mui E ki tolo ai pea koe ni ka tau hokas pe ku Se ko fe mapi ki whamahi no I whaunga ngā we. Ko hiu ki ke tari ui mai ai kom son tau taina ko ni ke pure anga. Whatatau ki nau lao, o nau report ke whatato ko ni, ka mo se whare area. Ko foto atu ke tau kori ki se whare area, ke ne kona kau ngā we ki nau hau tari ui ke whare. Whatatau ki nau lao, ai ko hapi ko kupuni maono, kupsi ua, o nau report ke whare area ke sea, ka mo whatato ko ni. Ko sea pe ki ne kori ki nau me mai. Sea. ko lawe ko I o me mai tapu no pere tapu fikau ka Koe- se fare ale ato Le whihu I whokea tu mai me tau moa ke o mai e ripoti o mai me kau ngāwe ki he. Koe whihu I whoko o mai me toa tapu whāia pe ui ai koa ha mea na e hoko pe I kai. Le whihu ia o mai me tapu haki. Ko te ha mea hoko report ko ni os o mai pui mai no ak pe ai ke u KC pe ni tu watu pe os. Koe whamatala whakau I ki ia o whai kai tō kanga ko ni ke toe wakai. Pena ia hangahi mea kehe. Ai ni koe koe mea atua ki koe I he pare mea me tau mua. Ka koe tō ngā we kono uhingai o mai ke whare e kini. Kono wakiri koe tamu hono toe whakaauri ki. O tui sea o maa ngā we kono uhingai o mai ke whare ni. Ko uhingai a tau o tuku mai ke whare. Koe ngāhi whaauri riki koe ni koe whai kai ai toka ngā. Pau mon pe me ai ai pare mia ke te whahano whaauri riki. Ka koe ngā we tuku mai. Koe ngā we ke whawhita. Koe ngā we na kulawa. Hono toi whai koe hono liriu kehe ke te whahangai ngā we ke ai. Ka ko os tuku mai ngā we o whakatatau ke he paanga o awe whakata. Kai umaa ai ngā we ko ia o whai amana ki os. O whai taimini. Ko tui ka pae e whaha ano ki toa ngā ngai mea koe ni os mea I ton pei hai me tau mua. He pare mea he ngai tau koe ni. He ngai ngā ue koe ni. Nā lawa pe ke whai mahane toko ni ai. Ka koe tū ngai a oi ngā ue. Tū mai ke whare e kini. Pea kua māo. Pea o hange koe ia koe ngai wha amu ai ngai putu ngā ue. Ko ngā ue tu wat ke mea kai ai whare e kini. Pea kua mai ke komitika kato. Pea koe ke te whaha mea ki ai. Koe ni o su mai. Koe te hoko atu koe ke te whaha ngai ngā ue ke he. Ai ke mahina koe hae tū kunga ka kou pehe. O mea le rei pe pare mea e ngai ngā ue koe ni ngai tau koe ni. Maro se. Se o ku e mai pare mea tonga koe maunga hi whātaha o ka pau ke hangai whātaha pia mo e sino tau taina koe ni. Nei to kamata pe mi sanuari wafi wano. Ko report in me he wafi wafa ke wafi wanima. Ko mea ko haa report koe ni. Ko mea pe ia o mau ilo. Ko kakato e report koe ni. Ko kakato e report I mea kei ka whafonga. Ko pau ke hana whi mau ia ki tari ngā tonu at me sino na wha mai report I. Ko whatatau ki he lao ai Office Commission ko ni sea o na report I he whatato ko ni pa mo sea wharea rea. Pa ko ia ko whotu atu o ka pau whi mau ke te ata whai hiki me office ko ni ke kore me e sea ko ia report ki ai report ko ni sea. se maro pare mea tonga mea mai tau tapu wha se ka fotu at pe nia fe ke mau hanga pe mau tolo o atu ai ngahi mea o mau pe he totong ke whai te hatokanga Pati ki whai ai pe whatom tonu ia nui he koe fofua report I pe nia mea mai fitu nei ai Rea witu.
Malo sea ai ko me ton ke ko wat ke ki fai pe to kan ke fo papau pe statistika ton a ku ha ko I he ni sea ko o mahino ko ko keisi e to fitu tahana e ave ke fo mau anga a pe a ko to wono na lo ton fa to tolo ko inga take ai to kanga ke sea he ku ha re vaia I he ngahi pore ko o fotu mai e ko hiki ai ke pesi a tolu asia ko ngahi pore o tu totong ke tau tokanga ke ai kamata pe me ula ki se ko ngahi a vava I he lao I kai halao ki hono maru I ka kai whakahoko mai e whakamatala whikau aki mo e ngau e whai hala kau ngau e whakapure anga mo toloi ai whakamamawhai o lao e I kai ha mawhai whaka ilo ai ACC ai o pe koe Anti-Corruption Commissioner. Sia ko o tui ko poini uraki a koe na hanga o mai o ku kaunga ia ke whemau ke whakapapau I o malu I ni I launga. O ki ai whoki e tau sino oversight me he wharearea o tonga komitu mau ki ai. Pe ia mau fuafua whakatahana e haha te mea koni kau ia mea una whaamu ki ai ke whakapapau I mua. Ka koe report ko ni me wanoa wafa wanoa wanima o si ai foke tau lao ke whistleblower mono malu I ani o na omi whakamatala mahalo ko me ia una ke tokanga ki he ni koe mawhai ke na lava whakahoko e whakailo ia na utolupe ia malu e lao lo tonga ko whakailo hia ia o noftaha pe ia ke office attention iare aia o tuhifo ko ia ke office o talatala aki a whakapure anga ko public prosecutor. Ai ko me ha mai ai he una whaamu ka pau o na tau ataina mo oni. E o tonu ke na lava pe o whakatotolo tana whakamatala pa na whai na tole whailo. Ko ke na whakatotolo tana whakamatala pa ave ka tamake ke ne whai whailo. Ai ko hanga ia ai whakaukau o na hanga whakatu mai ka pau na whemau ke tau ataina au pito. Pe whakahoko mua halao pe he. Ko taha e ngai whainga taa ko na pehe o mari e sea ko isi hoko hake ko wakai ai kakai. O ku hanga e ngahi ngā ue anga maheni tuku whakaholo I he taimi eni ihi o I kai malawa ke whakawhai ke hei ai tuku whakaholo me heanga ta e whai totonu. O tuku ai ai whakawhepaki ki he whekau ki he tauhi o ta e whai totonu. Ko besea ko ki I siueni o to tonu pe ke whai ha tokanga ki ai pea elelei ka pau e toi whakaiki ki mai a muiangi. Ka pau o ku ikai ke lava o whakamawahe wahe e taimi ni ihi o nau tuhu I hanga tonu mai o kai koe kotoa pe ka taimi ni ihi koe tu whahalo ma ta whai to tonu koe ke whahamahino foi laini ke wahe I ai ki naua. Ko isi o koko whaingata whakapanga pa koe tokanga o pito ki hen sea. Ko si e patseti whakafonua wahe I ke komisiona ko ni o ue si ai a ngāwe kakato ai ofisi. Ko whampe sea kono I ngā hange ko mea I pare mea fo ou foki. Ono whakahoko ai ngāwe ofisi ko ni pa tala e taimi ai ngai fia mau viviri ko e taimi una whakahoko ai ngāwe ke asi kakano mai. Ai ngai fia mau ai ofisi I ono whakahoko ku ke whaka no palani. Ma taimi o ai ke whakahoko kakano ai ngāwe. Ai pa koe whaingata a whakamui o nau pehe, koe ngahi toloi whakamau anga. Koe ngahi ngāwe whakakakato I whakamau anga, malawa ke toloi ai a whakailo e ngahi lau ngāo ku hinga nia e ho e iki ki he ngahi ngāwe koe whakamau anga o aluatu o toloi I whakamau anga pe koe whakatapu backlog. Ko ia ia nau pehe e fia ma ke iai haola e ha mai me nau ngawe ka nau ngo e aluatu ia o fihia I whaotu otu o ngahi hopo. Aia sea o pehe ko me eni matu aki mau inga
ke whai moa hatokanga ki ai, tatu whito ki patiseti, me tu unga tau ataina o nau tolu ka pau oku lava ke whakakaukaua he pure anga, he ke tuu lolo tonga foki mo oni u tau awe ai mawhai koe ke hopo hia awe ke ofisi a tensen yare, ka koe whakakaukaue o ku omi koe me he komisiona koe ni, ke lava mo nau tolu whailo hia, ke vave ange nau ngāwe, whakatotolo whailo awe ke whamau anga ke vave. Koe whakaukau koe o koutui, aonga ke whakaongo atu hengi ka koe awhinia mai pure anga. Ati aunga ni sino tau ataina, he kuiai whoke a wharei whakalao. Koe whanki pēr sea o kope ke taki kai tokanga, ke kamata ake atu ke whemea aki e reporti mātu aki mau inga ko ni mo whakahosi pe sea, na iai e kore me komisiona ko ni ke paki mua e nau reporti. Ai au malawa ke paki ke mea ka kaiki ai. Ka koe kore koe a kōpau ke whaia ke iksia whare area tonga, ke lau maari re reiki ai tatu tuang ke paki. Ko no inga pe ko nau whenga ke ata ki tua ai ngā ue ko nau whahoko. Ka ko whamalo pēr sea, meonga ko sino tau ataina, ka o ko nau whenga ue aki me kapneti, ko whamalo i whenga ue aki koe a sea. Malo e mautai mi sea. Pea mai pare mea tonga, alo, tau tapu. O sea, o whamaro ke whawhonga tonga tawhana o hake ngā isi mawinga koe ni, whatatau ki he ripoti, mawinga i tawhatonga i ngā hipore mo ngai whangataa. Wange pe koe mea koe nau lawa ke ki moa, koe ripoti whoke ni me tau wafe wa nima. Koe tahi ngahi pore koe awa koe ni i he lao. Me iai ki he tauni sea, na e pas he wharen pia whamonua whane a whio ki he lao, na e whia mau he ACC ke whakakato, ai koe whistleblower protection. Pe koe lao koe, ne tō kamata piti i sema, koe tapu o si koe lao hono maru i e taha, o ne whaha hata e whātou tonu, pe koe whistleblower. Ai ka iaha taha ku ne whie whaha, hangau e hala i loto he pure anga, o ku maru i ne ngai whamatara ana, whatatau ki he lao koe ni. Sea, o gia ne whikaunga aki ana pia moe ngau whahoko e polisi, ko hio ku vai ta whaako ki he witness protection ni. Pau ku mahino ni he taim ko whai ngau ki ono whawhipaki e whai tokon tapo. Pau ku lotonga whahoko ngahi ngau ki whadedei ta whaako ki witness protection ni. He ko ia te ne hanga popo i mo whakakano ai lao ko ni ne hanga o malui. Ai ni i ko ni te wataha ne whahoko ha whaha ai tai whai totonu. Sea koe mea no wana tokanki ai komsoni i mau whataha pe mo ki nau tolu i he kamata anko ni tau o ke nau tokanga ki he lao koe na ki nau own motion pe koe nau whahoko pe nau tolu e nau ngahi whakailo. Koe lao koe taimini o ku awe whokia ki he DPP pe koe Director of Public Prosecution o ki he malumalu koe ni ai office koe ni AGO. Nai whahu mai nau kore ke ai lau koe ni pau kurotonga whai nau whata noa pa mo AGO ke whakakato lau koe ia sea. Teke ke o mai ha whamatala ki muini ke tuunga ke ngau koe ia. Ka hange pe koe lau koe na nau kore he wawha ke wanima os whakakato e konga taha. Aina e tari ti sema wafi wanima. Ni mapa koe taha ni rotonga whanu whakaukai mui ngaue whatapa mui office kone AGO. Koe mea koe ni ke whapaanga sea mooni pe ia i he time kona nau hawai wafi wafake wanima na ia supplementary budget na pasi e whare ke whalahia ke nau whima whapaanga koe uhi koe ngai whadede ke nau office ai mui whakalahi o hape di pot koe ni ka kone au mawhi au ni o ku whawhia maari pe ia i he tawhapanga rorotonga ai nau whima u. Ka tui aha nau whima whapaanga ko tui e toki whakakato ia i he time ko wale e patsit ke tawhapanga who'o. Koe ngahi tolo koe whamaanga tatau katoa pe sea. Koe ngahi tono no koe ke whamaanga o kamata pe me he ofisi pa moe pe whoki ke o whare hopo i nuku alofa o ku tai whiunga. Sea, pau ku lotonga whai ngaue ai tōn pai mia pa moe kau hoa ngaue pure anga ke o whai teu ke langa fo'o ai ngai facility koe ke whamaanga
ka pe fo ke no fai via e ka fa mau ke laka ki mua ngau e ka o e fu toroi lo lo no toroi se a ko hui ko si ko nau mea ngau e mo mea iwi mo ngai nau kon whima ke whakakata ke wha mau to tonu se ai ko ki tano no pe nai me he mea kun mau ido he aho ni whikau aki pa mo e ngai pore mo e whangata ko ni o whea pa mo e kau taha tautaina ko ni se malo. Malo. Tia. Ya mai hapai taua. Ya hoko ai o takatapu ni. Patrol sea. Patapa ki komiti oeke komiti kakatoka o whalawlawe pe report ko ni. Ange ka mea nai mea kia ia tonga tapu whaa. Pa mai pare mia ko e fofua report I fokieni. Ai komisiona ko ni pa ko ka tahane komisiona mahu inga au pito ka tau fonwan. O ko lau ka ni na e wahu ia pe tali e wanoa noa fitu. Awai ko malo makehe ni ke pule anga o kuaka mediku. Wana tola na toki hanga o whakapaanga ai komisioni ka ni o whakatuu. Kai ke o ku hama pe me reporti ai komisioni ai ngahi fie mau vivi. O kai ke tau he ni ke tau anga o whakaanga e nau ngawe ka tau tokoni mua o whakatatau ki reporti o nau whakahu mai. Koe ki e motuani o si au pito patseti au wahi ki komisioni e tau e whaihala. Koe whakaamu ia e motuani koe ka pate tau sio ke palani ngau e whakalakalaka whawhonua atonga, palani whakalakalaka au tuuloa, hoku ngau e ai komisioni ka nia whakatatau ki ai, ki he pule lelei mo e whakaivia e pule lao he whonuani. Koe vai anga I ase report ko ni na whima e toko uanima ke ngau he komisioni, ko toko hiwa pe. Pe iku o nofo fupaanga ko ia o nau kau ngawe I he whare paanga ka kai ke whakakato ai kau ngawe ko ni. O tau na hoko pe foki mo palparema ki muini. Ka wai pe whaamu e toki asima he nau reporti ko ni e toki whahu mai ke tau whapaanga ko si. Pena anga whewheho no sologa na mea. Kau fumau inga o pito ia sea ke whakakakato ai kau ngawe e komisioni ko ni. Pea whaambea ke pure anga ke patseti hoko ke nau me atu o whai ha pape ke sea whale area. Waha tala noa pa me komisiona ke sio ke nau plan ngawe ke whakalahi e nau patseti. Angeko tau sio ke ngai keisi ko ni pe sete hiwango full o ngai keisi nai whakahu te ke lau whaha ngawe ki ai. Kono inga pe ko no whapaanga pe mo no ai kau ngau e koni ke ngau he ni. O wha asipe he ngai mea ko ni ke nau ripoti o ku ikai ke hanau nifo nau to. Ke nau whaha ngau e whakalao. O pe ko tau taimi whamore pe. E tau ki malo lo e. Hala se. E mi sapanua. Malo se o famalo te mai whainga maari koe ni ki report mai koe ni. Pe lava mai kau ngawe o tuk whahinga I whakamatala. Ko hi koe mahu inga e ngai megan ua ki reporti. Kau ape wen koe tokone tu pe ki he mahino koe I he taimi o kuyai ha kupu fo o mo whainga ke ngā aue I he whotutu koe o whakalere o hapure anga. E hange whako tau mahene ai, ko ngahi mono ni I he ngahi liliu, pa mo whainga ke tau au ki he pule lelei. Ai o kuia I kupu koe ni. Neonga na e o si tāhono mape I he hiwango furu tupu lahi o au mai ki he wafe tupu, pasi ai lao. Ka alfa tape foki ai whotutu pe pa mono ngahi tā au. Ko ta whamaro tau tō reko tū e ofisi. Kai hange pe whoko ngahi langa ngā whō ai pure anga. Ko e lahi taha ngahi pore e whetukutuku mai he ngahi tau ki mua. Na tau wange whoke ofisi he patseti e ua gwen ku osi atu mo e kau ngāo ka mahinoi koe ke whiunga. Pea tau whotu whoka mo e lao gwen ke tukuange ke tau atai na hono o atu
e kaungau e puanga ha mea una toanga mo na usio o ku tono no pe mau e lao pe hoko whakatamaki ki e tuku hau ai kakai. I tunga kono kuea office ko ni mahino pe ia nei tautano ke patseti he ne. I ngā we mono ngai whatongia. Au mahino pe me he lao. Au ni toi o mai ai ngahi whakotu. Ki tau whaha sio ke pa koutui ko mea tuton pe ki tau whaha tau sio ke ai hangi kono mawhai ki whaka ilo. Ko mea kono ko tokanga ki ai e sea koe whaka iwia whoki koe ko whai he pure anga hono whaka iwia atu. Ai konga o NFI e mau. Ka ue whoki ai ngahi sino ia ka hangi ko sino koe ni. O kue ne ngahi fie mau mawahe make. E koe ki tatau e nia mo ngahi sino no molo e ngahi potu ngā weke. Fie mau kau ngā pe ki atu whakalere. Whakangāwe pe ko administration ni pe ko mea whakapaanga ke whai hono tāna ke whakamore. Koe nia u natula ke. Pau tala pe hono natula ke o nei hono tuanga. O kutu tau atai nei ke siofi a ngāwe koe e pure ngapa mo hono ngahi pole. Pa mo ha e ngahi mau koe e hoko. Pa ku kai ke ripote ke pure ngā, u ripote ke whataha toko ni, pe mo se o whale ele ke tau atai nange ne ngā. Ka ko whiwhok me ke poini koe ni sea ke whakaivia. He koe ko tau kamata ka tonu ke tau pao tolo ake ai pe hono langa. He koe ki sino fo u ku keisi, neongo koe whatongia ku lahi kau kei pepepe. Pau tau taha pe mo laka mo tau whakasio, koe ha mea koe whae toko ni pa tau wala atu o whae toko ni. Koe hanga mea i pare mea tu mateu teo pe puyanga i ke whae te ngahi toko ni. Ka kou whakatoanga i whae mea koe ni sea he koe mea koe ni u tu wai ai sino e koe ni. O kutu ia i he mea ia u whakamamani la. Ai tau e whai, tai whai totono, pe koe tau e whai hala. Ka kou siuwe na uripoti, pa kou tui koe mea ke teke atu. Koe tui koe whatongia nia e sea whalelea ke tala noa. Pa me komisiona mo ne CEO ki ai. Nei, nau whakamone a rea pau mo whikek. E popo whate ni kare mo whiako aki. Kau mana tu e taimi kena e whai ai ngahi liliu lahi ki pot ngat polisi. Nei ngahi projeki ki ai a Australia, tau pui mo Nusila. Ke whai koe hono pao tolo aki. Koe tafu e pao man tau whanong ke koe kau whakatotolo, he koe natula fuke ngā me koe ni koe o atu peha lau, koe nau mea e whai koe whakatotolo. Pa koe nau e lito e nau ngāwe koe whakatotoloi, hakakai o ku nau whai ha mau lao. Tau te whito ke whai halape koe corruption. Koe, o koe ke umau e au ia pe koe hai whakai ki, me koe ni ke koe hina whai he tau whapanga ki mua. Na kuo iai ha halafononga i ko tofa he whikek a whisi pe mo tongani. Ki he mea koe muna talanoa ki ai. Ke whakaivia whakalelei mo iaha kau ngāwe pau, hange koe tānonga na tau whanonga i na whakafufu ton ki au ke toko wanima. Ka koe iwi fo koe tau whakaivia au tuton ke pio pe langa ke au ki he levolo koe ia. Kai lama o whai whakalelei ho nau whatongia. Koe ku hau ke he point koe se ko sio koe mea ku toton pe ke whai. Ko maput ngā na mau o tala noa mo fisi. Ke tokon whakasavea mai. Pa ko fisi ako tau kau ngā api ofi. O kunau loto lerei na toke nau tokoni mai. E wholau ke mau kau ngā ke sio ke he whongoe nau whakalele potu ngā ta whito ke he kele. Pea mo mai anga nau kau savea ke whakatoko la. Ke lava lelei e ngahi savea koe e kakai uwhi mau ke kui he lau wafe. Ka ko whoki mai ki he ni mo whakaamu pe ke sea whalea pa maa e komisiona koe ni pa mo ne. Ke iai hawhahinga whonga pehe ke whai a whinga aki whakae. Whakawhitu, ko fisi. Wea pehe tau whinga aki he tawhatoia pa mo Australia mo Nusila. Hangai project he kuhama henu koe me mea e whakamea ngā ue. Ka koutui koe tau tu atu koe mo hangai whakotutu o whai ha whepotala noa aki he level o koe. Koutui e lahi e whai tokonia. Ko mana tui e pot ngai polisi taimi koe no o mai e kakai ta tau pe ia ke pot ngai polisi ke nau tokoni. Tokoni hono whakaako i kau polisi koe i he tawhake whakatotolo koe mea ki he tawhake o ne whai toko na tapu koe hia ki he kakai whewhine mo mea pehe whakatotolo e whopa anga. Nei kai ki o wale pe ko malawala kau polisi a hono whai nei ngahi project na lere pehe mai. Ka ko whangamu pe e sea koe mea eni ke whai ka hatokanga e komisionara maa sea whalela ke teke.
E ko tu mate te pe ngahi agency pe ngahi kupu mahino ia. Ta tu ta ko ngapi ofi. Pa ko tu te na fie to ko ni la. Ka ko ta ka mata mo fike. Ka ko ke ma pe ko ha progress ia he ko asia report ko ha nga ko fai mo fike. Ka po la ia ia ka fai nga initiative pe fai nga me. Na ko ha ka nga te na na tu me asia no si na mai fa time. O tokoni ki whakatotolo mo na wako ia kau ngāwe tu mau fo ou ki whakahoko ai whatongia koe ni koe ni fu maui. Koe talu tu awhisi koe ni te kei ki tau whanau tō ko puke hata au whakahu o ngā koe pula koe hi koe whaihala. O kune hanga ia tala mai ai tuunga koe koe hono iwi mo tuunga koe ki he wawe. Koe ni iwi ia ange koe wawe ange e ni ngā. Ka kutoha pia e point koe ni sea he kuia i e piki ngai ai ki tau ngā au e whakawhitu. Mo kore ke kau taha toko ni ke nau toko ni mai. Ke tau hanga o langa mo lehi mo push ia ki hake a sino koe ni ki au ke tu unga. O se hangai tau me hemi. Kune hanga whai ai ngahi ngawe maungo onga. Pa tau sio ke ngai indicata ko holo ai ngahi mea koe ni koe o whikau aki. Na mo e whai hala i o tau whonua. Malo se. Hapai Ka whaase mo ko. tau nga mai. Tama tapini. Sea, malo mo, whatapa ki komiti kakato, ka lape ki hoko at mo e tokon ko ni. Ngai ko ku lau ki mo asea, kaweni i he komisoni mahu inga whau ke whonuan. Tau te whito ki tau tolu o tau tataki whonua. I he whare area, i he kabineti mo pure anga, pia pehe ki kaungai whau pure anga. I tō taha ko tō pē, o ku wahe, me e paanga, tuku hau ai whanua, o ku kawen he lau mahu inga au pito, ke tō ka ngai ki ki tau tōru. Pau tō tōnu ke tau pōpō ka kato au pito ke ngau e komisoni. Whakapaanga, whakakau ngau e, ko pōpō lahi au pito ki he mea ex-minister whanua, whikau aki mono ako i kone kau ngau e. Nau ka noa me loia i loa i Lusila, pane tamai kau. Ka pau e osi e ako e tau homo kau loia i tonga. Pea kore ki Lusila mo aseria, ke nau ki alo ngā ue i ai. Hoi tau e taha, hoi tau e ua, pa nau toki whokeat ki tonga ngā ue, e toko ni lahi au pito ke nau ngā ue. Pako tui koe whotu mahu inga pito ia, ka pai lava kore ki Lusila mo aseria, ke omia nau kau whakatotolo. Kau ngā ue i he tau i e whaihala, ke nau mā ngā ue i tongani. Tau e taha, tau e ua, o a koi. Le whakatau kei i e tau kau ngā ue, ke nau hanga o whakalere o fisko ni, ke au ke tunga totonu koe na e whakotu uai. Hange kau kukulau ki moa sea, kulau ni na tari ua noa fitu. Ta ulahi au pito, vea whaftai. Le whapaanga ia e pureanga o Huakameriku. Pena e ngau e lahi na to e tānaki mai he pureanga o eke, e tau ko siko no whahu mai e lao fo au koeni, o asipe he ripoti koe ni na nau fie ma. Se whamre more te uki ai e pe whapalangi ko Whistleblower Act. Peko e lao eni ki ono whakaivia mo malui, ai whahinga unau ilo whaihala he pureanga, pe nau rea. Ripoti. Pei kai ke whakahaho nau hingoa, kai whai ngai whatotolo ke ai a komisoni. Ko lao mahu inga au pito insea. Pea oku, ia e ku whaamu aku, mo whotu ke preanga o lot whakawhanua, ke nau whahu mai mo e lao e taha. Ko tui koto kakato ia, ai u lao koe ni ke komisoni koe ni. Ko e lao ke hanga he kakai e whanua, o eke pe, ha wha hinga whakamatala, whikau aki mo e pureanga, pea tukuange ke nau ilo. Sea, whamre more te ngau ke whirea whapalangi, o kui ko Freedom of Information Act. Ko lao ko ni sea, ko tui ka toki ma opo ia, ai ngahi lao ke whakalerea ke komisoni mahu inga whau ko ni. Pea ko tui lahi, e to koni lahi au pito. Koe ka whainga mea ne ke whai rifia i tau tolu. Tokoni ke tau ngāwe, tau to e toka ngangi, ki ono ngāwe ake paanga e whanua. Tau to e toka ngangi,
ke ngahi area pau, ke ngahi poloseki, pe ngahi ngau e whakafonua. O i kai ke tau whakapawe, o i kai ke tau whakahoko pe, ko hinga, ko mea whakabritkare, pe ko mea ke maua halelei, whakawhi tui tui. Ko tui e sea, ko mau ne lao ki tau e whaihala, mau e lao, ki hono puhi e mea i fihe whaihala, pe ka tue whahuma me lao koen, ki hono whangofua e kakai whono, os mai no pe ngai mea ia, o koe ki ngofua ia ke tau tuki tua me pureanga, ngai whamatala mau inga, ki he malu e whanua, wanga matala mau inga, ki he ngahi tuku whaholo, le mo mea oku tau mau inga ia. Ka koe ngahi whakamatala, whikawaki moe, ngahi poloseki, oku tuuaki, ngahi ngā ue, oku whakahoko. Whimau ia, ke ilo kakai whanua ki ai, pea lawa, ke nau kore ia me pureanga. Koe ngahi whanua, o ki tau tole Pasifiki, ko sia e nau ngahi lawa pehe, Lusila moa Seria, pe au whakatau ai tai na iai, ki tau tolu. Tokoni ke tau ngā ue, ke tau whaiho tau lerei taha, pe tau whātau tui kuingata, ke rerei whalo fua e whanua. Ko mare ia ripoti ai komsoni sea, he na nau whihala aki, ia nau ngā ue aki, ai whaunga koeni, hono omi e koloa, hono whakatau me koloa. Tua tolu, kauna honga whahai he nau ripoti, ka leu ngai pe foi lefa palanco ni se from remore ko non compliance ke procurement rules and pureanga. Ta ko tu ko ta sipinga lere to hanga he komsonia e atita ia o minga hi mea ko ni ka ku mo mai pe ai komsoni tau e hala o fa hoko mai na na fe hala ki honu fai nga we ko ni o tu to tongi ta wako ai. Ko tu ke na tu fa hoko hanga we pehe ko nga ko na tolu to ton ke na ta ki mua e mo pau ki la e fonua malo se Malo, ona prima. So me sia ke o i komi ka toka e fai hama tu pe fatongia mo i report ko ni ko fa malo luaki ki he potunga o e ko ni tau e fai hala ai whakaku kawhi whatongia. Pako e wai fia la. I hono molo kake whatonga. Ai whatongia sea. Ko hi o mai ki he whaitona. Ke whai tulong. Sea koe whampo ken ka atonga. Sea, ki tokon bege. Ke winga bia mai sea ke tau ka ke le fatong ke to ai ke to mama fange le ai. Sai ia, ngā ue mai pe ia. Sea ko me ko tau la ko me ai pe a whaitona. Ko ene na panga ai. Sea whamalo ko hi koe whatongia i he sino ngā mahu inga koe ni. Pako nau fuhuari koe tukai whamalo ka ki nau tolu. I he ngā aue koe ko whakako. Ulaki pe sea ko whatonga ai ripoti. Ai kakano koe ripoti. Ai hono ngahi whotunga koe fuhua taimene i riwe e ngahi ripoti. Kakano koe ngahi ripoti. Koe ola ni e ngā ue nei whai wharereani hi wafi wawha. E whai wakai ai tutu ni wharerea ke whai wakai ko mipanga. Ke wakai ange ke ngai whakamatala ko mai ki heni. Pe koe na e mahino na tari e he komisiona o e kau ngai whapurenga. Ke na o mai pa koe whotunga fuhua e ni ai ripoti. Pa koe wakai hi whakatoa e ngai potunga ko mai ko nau alu ke whotunga koe. Ai a ko tui koe whaamu pe ke whai ai fea uaki a ngai fe mau. Pako whakamalo o bito ki he ko mo mea i whope exia. So ke na tola koe o report koe ni. Kulahi o bito ngahi mehenu tau whaamu ke ulaki. Kau e konga lau lalahi pe ngai konga. Ulaki kono wakai whakalukufua. Ko hai wakai whakalukufua ke tu e putu ngā oe.
Pagua tala te umanunga hila mga mea konga hono wa kone whakahoko whatongi ola koe ni whakahoko whatonga kupu wa kupu tolu ko hai ngā hi pore kone whihanga hangai moi ni whakako ngā koe wha ko hai lau e kakai ke ngā awe koe kuna koe pako hono nima ko hai ene whakahoko whatongi o whakatatau moe la pako na ase uluak te lawe moe atita e nau ngai whamatala moe wakai ko hai lau e atita ke te nau tolu kono wakai ko hono ua wakai e ngahi mea fua ngā oe ngai mea minister pakai ngā tai ko ngahi whi mau whakatūtūni hukau hene ngahi mea ki he pokiwa meni mo ngahi mea ko ia tako e ono ko ha ai uesia le rei pe kovi ai ngai whakalakalaka whakateknologia mo ngahi whakaukau fōu o ku asi i he unga ke potunga pa hono fitu ko hai whi lawe ai na unga ue me ngai whi mau o mai me taunga ripoti ko a ahi ai ngai potunga ko konga whakoini na ke te asia ako tui ko uhinga ia koe pa koini ko o mai ka motoki a whakatuku ka ko whiawhia pito koini ko ai whakapatonu mai ai e mai ngai whakamatala ke whema o koe ke tari ko ke kakai pa ko wai whamalo ai e ngahi mea ko ia sea ko e whangi i ko tahafoki au e mea whakahoko e ni mahina o pito i e whotunga whou koini ai mui pang mai ki ai ko tobe me ta he ni tau te fito ke na whamatala paanga. Ata matala paanga ko me toi ke whai nei mahino pe to tuna komiti paanga pe telo toi mo atita ke na o mai e fotunga whamatala paanga o aso ki he ni he ua ko ine tolu taha te na o mai whamatala paanga ke lava pe na tolu o ma o e tunga whamatala paanga o ta tau pe mo fotunga ko atita. E ku atita tau taina takai ngatai te na o mai e lisi koe koloa koe o ku i he malu ko tunga ko ia tako na o atita ko ia te na o lava whakawhianak mo e are koto whare panga te na o solo vai e paru pare ma ko ndo tau hoko i he whamatala panga whaka tau a pureanga papia kia ai kehe koe ngofika tako tui koe taha ia o e ngā au e o tui he tau whapanga hauko ko tui e lava rewa ko lava o whakahoko i ai lava rewa tokoni ki hanga koe tau mono tahu le rei koe tau ngai koloa pa ko tui koe taha ia e ngahi mea ngā koe a tita seni ere koe paripanga ki lava ia pa ko tui koe mea awhiwhia ia koe mea lahi piu mahi no pe koe mea ne ua tolu o wha ko se ngai whakalaka mai ia mo mea ngai lahi ngai whalaka ke tunga whapanga ma koe pore lahi pe e potu ngai koe ni e nau maa koe o e kau ngau, kau maheno ko siya nau kau ngau e ko nau o mai nau tolu o si ki mui mai e aho tolu noa sune o e ua wha ua nima, o siya e ngā whalalaka pe o tui koe ngahi report ko ia me ngahi mea koe o nau oha koe pore kuna nau no mea na to estimate ua wha ua nima waan pa mo estimate koe lolotonga aia koe ngahi mea pa ko tui koe mana clear e ia hen o mai no no mai bo sai bito mo report ko ni no mai pe mo e mo ngahi mea ko na fam ke ngau ke hange ko ngahi la ve pe mo e fa ya ko ka ngau ke na le mai e ngahi mea ton ke toko ni ke na ngau no pe mo ngahi case ko o mai no ke se tolu fitu o ku mai no pito ai lahi ko tu ko tai mini ko ke he ko ta mea ko fe la report ko ni o ne mai he ai fa matala fe la ve mo ngahi mea fa ko ave ko ka na to una honga mai hen ko hai mea ma o he kau ngā we ke whapapau pe ure sisita e ka nau ngā hiako o whai pakai ngā tai kua ha mea ku nau ma kua ha mea whaki atu e hata o nau ure sisita nau tolu he o tui koe whonga rea nia ke tau sio ke tau mui atu i e kau o hi ke whonga ngā ue koe ni ngā ha koloa ko ha sirini unau tau mai nai whakaha ko whaitu paus pa nau whakafok te ngahi mea unau tau te whoka ha tau lao pe he tau tolu komisona kau ngai whapure ngā ki he ngahi mea ko ia ka kou tui koe whakalaka ni o ko upe whok o mahi no pe ke potu ngai koe ni o ku mohu whiri ke ua hanga taha atu hapa anga pia nau he ai a mo whai whatongia ka koe whonga fo oe o nau mai me hen ko ia ko tui koe ngahi mea koe ni popo peo ke ngahi mea ka kou tu ko whalaka mai wa koe ni ko tā pe pok e mea nai ho haa gea i he paluparema nai hoko nai kau polisi na ma ngau e fa tolo pe na fa fis ne ka te au hanga te tai min ko sai ai nga kia te te la ko lo ka hai ola ka mai no se tong mai ka nga ko ya pe ta fo ai ka mo na nga hi ta nga hi foto tu fo na o mai hal ko ai to ta ba ago ni wa se na
tala nau o tunga ko nau ka ngawe ko tama to ta hai loyo ni tonga ta fa falao ko mahendo na o mai ai ka nga ko ba fa to lo ke malu ke kongi ki mwana tau ta na be ko tu ko o mai ko ya na wa off le o na fika ka wa ai me ko fa kai pe fa ngai fika ni fa pa ngai do sio ka ngai fika me ko tu ko kamata o tu e alko ni ki ka hau ka ku tu me ngai me ko ni fa le ko tu ngai ka mai ko ni ka ku kai po la ya ki het i nga we ko ni e mo na finga e ko me ngai ba nga u e se la ve se ai se ko ki po pe ko pe ngai ki me fa le tu tu at pe ko nga we ke na fa le ka ku po ki li po ni se a pe o ku ai fia i honno ku kafe fatongia ko ni e se ko tu i ko ku kafe ko pa e meite i he low akau mo nga me ko ya fai fatongia te vele vai whakahoha au ta taua malo hapai atolo pe au ma tota pofu tapu e feituna sea tapu e tama principal ni pare mi amo minister fonwa au nobele e foi kau fonga e ka kai tau ka e o wen ada mo ke fa mari ke ni ke ho ka te ngai luk fa kau na to ko ni ke e tau nga we roaki pe o tau pe no fanga pa u hau ki pe hu i dia te au ko tau fe me aki halo ko ni e lava ke li liwai ai fonga nga we e ngai whakau le reo tau atu pe koe taimilai hange ke whakau tau atu e ngai uhinga le lei kai osengi pe ko ia o ku ngata pe ia i heni koe kene lava ke li liu ai whaunga ngā ue pe koe whaunga ngā ue o a potu ngā ue te u ki whakatata ak pe ni i he report i koe ne Commission Whiri ko se e whoku lahe ngahi ngā ue na nau whaamu kei i he tau whapanga ko sipe nei whaka i ki nau tolo e ngahi whaka ki nau tolo e patset kau ha mahino pe nau ripoti na e owai nau na toe pe nau patseti kai ke laba ke whakahoko kakate ngai whema na nau whaamu kei ke whakatolahe kau ngā ue pate mo mea pe ripoti uha pe aina nau si kore ke whakatolahe ka koe matunga kai ke tari e whakatokolahi koe kai ke loto kea ko miti wenu nau tō ngai e tūnga whapahenga. Pe uharewa ke whakaukau, nā ku taimi ke tau whakaukau ange ngai whonga fo ou o e whai e tau ripoti. Nau lere atu ki New Zealand ke wharearea observe programa ko school tiny week wharearea New Zealand. Ko nau ngawe u whai ko nau hanga school tanai se. Toi sivi ai ngā ue koe ai ngā hi potu ngā ue. Wanga pehe nia sea. Ki mua pea approve patseti he wharearea. Oku wahi mai ai ngā hi potu ngā ue ia ki wharearea ke nau ngā hi komiti. Pau whakawhe i rewa i potu ngā ue ko toa peke nau hau taha. Ke ngā hi komiti o ripoti e nau ngā ue ko toa pe na nau kore ai e patseti o e tau ko ia. O tu o uai ni ufai sune pe to e whai i ti sema he tau ko toa pe. Kau nau ngā wene ufai. Koe ngahi ngā ue koe nai whie mau ke e patseti e potu ngā ue. Ko pau ke whawhi ki nau toke nau hau ke te pire peheni pe. Kau taki ngā ue. Kau whawhi rea pe moe papliki ai kakai ke nau kaumo nau tolu ia nau whenga maari ke nau hao whanongo. O kei mwe ngahi mitia whasosiare o nau hanga tu whaki atu e polokalama koni e taimi ta tau peo laivi e polokalama koni. Kau hanga rewa he kau me mipa e wharearea he ngahi komiti o whaka eke ki nau tolu o whakatatau pia moe nau ngā ue koe nei whai. Pea osi ko ia, pea wharewa komite nau ripoti o toki awe ke wharearea. Ka paurewa ki ai hawhi hālaki i he hoko ngā ue e kau taki ngā ue ko ni, pe koe potu ngā ue ko ni,
o te whaere wahe whare area ki ai ngā ue whakalao ke ngahi whihalaki koe ni. Ka koku sio koe ki hono whakawhehu ia, ko tau whemeaki whakatau tolu e koe ni o koe kei heni ai CEO mo kau taki ngā ue whakapotu ngā ue. Pea ko kore whamore more pe na ku ue sia hene o pehe o koe ke tokanga kau minista ake nau ngā ue. Ka koe iloi mo ku tui o ku lahiange konga o ku kaike ilo kia e kau minista ake he konga lahi mo ni mea o potu ngā ue ko ia. Ai ngahi ngā ue ko lava, ko ngahi ngā ue ko osi pa tali lele yang he kau taki ngā ue ia. Pe koe kau CEO mo kau tare ki ta ai ngahi whehui te tau eke hanga tonu ka ki nau tolu i he taimi pe ko ia. Taimi ta tau pe o tu whakia te ngahi social media pe a whanongo e taha kotoa ki ai. Pe a tahonga rewa o whakamau pe a mui mei sune ko ne au koe ki ti se ma o tau toi whai pe fo i polo kalama ta tau. Pe au kou tui o hokore vai polo kalama ko ni ke ne hanga o whakatonu ai ngā ue, ai potu ngā ue, pe a mui minista o whakatatau ki he ne palani ngā ue o kutuku mai ke whakengi ki ai o whakatatau ke ne whie mao whikawaku mo e patseti. He ko tui koe tau whemea aki koe ni. E osi peia i heni. A koe whakauhinga koe ai motuani, koe uhinga peia ke tau ilo e nau ngā ue na e whai. Ka o tui he kai ke fu toko nia ki hono liliu wai ai whahinga ngā ue anga maheni o kunau wanga ki ai he tau kotoa pe. Koe kenga himea mahunga ko toa kai ripoti ke ulaki whakau au ki ai. Ulaki ko hae nau ngā ue nai lava. Ko hae ngā ue o ku nai kai ke lava ka e toe ke whakakakato i he tau ni. Ko ne osi ko ia, ko hae o la. Pea toki whakate whito ai evaluationi ai kautaha koe ni. Pe koe potu ngā ue koe ni. Pea ka hiri ko ia, pea toton ke toki whakate whito me iai ai whaitutu uni, ai whare area, ki ha whahinga tutu uni te nau, tari e nau patseti, mo ngahi ala mea pe. Koe ku whakakau ia, ai mahu inga ke tau ilo, me he tau, ki he tau. Ko katoa e ngahi ripoti, koe ni koe i he tau ni, o koe kutui, koe o mai pe mea he tau ni pe, he tau ko osi. Ka ko whe, ai ngahi ngā ue nei kai ke osi, he wanoa wa tolu, wanoa wa wha. O tolu ke tau mui i mai, ai wa tolu wa wha, wa nima ko hanga ngā ue nei kai ke lava nei te o mai ke tau koe pau to tonu, ka pau kai ke lava he tau koe ni, pia toi alu ki he tau hoko. He koe whaamo e motuani, ka pau nei lava ke mai ripoti a koe ni ki mu. Ke tau mea ki ai, whai hono lau, ana laiso, ko hae ngā ue nei lava, ko hae ngā ue nei kai ke lava, pe toki whakamakatunga mea e tau whai tutu uni ki he patseti e whaki ki ha potu ngā ue. Potu ngā ue koe ni, kei hape e nau whakaamu ke toi whakalahi nau patseti. Koe wafa wani ma na e koe nau patseti lahi koe langa whalerei o ofisi mea lere koe kompiuta moe ngahi nau kehe pe. Kia te ako ngahi nau ko ia me e lere atu he tau e nima pa te whahano whetong. Koe tau ni, pena e toi pe nau patseti. Koe tau ni na nau toi kore whakalahi ake poiniua miliona e nau patseti. Kana e toi pe nau patseti ko osi, pea na i kai ke whakalahi nau kau ngā ue na avila polo pe ai paanga ke whakalahi ake na i kai ke whakalahi. Koe ni, ko nau toi kore ke toi hiki haki. Pea o ku mātunga mea ia e ku whakahoha a sea mo e whakotu ke tau furihi e whaunga ki a whaunga e ngari e tokoni. O mai e ripoti koe nia ki mua i he patseti. Ke tau sio ki ai,
pe tau whakahoa ke patseti ko osi, pe tau whakahoa ke patseti o amanaki ke tau whaki, pe best mea tau make decision ko e hae mea te tau whai. O mai no pe ke feituone ai o ke ai pe tutuni ngā ue ia ai pure anga mo whai ngā whaunga ke ripoti ai. Ka ko whakakau mo whakaamu. Nā kua taimi ke furihi e anga mahe ni ki ha whaunga o kutoe lelei ange. He koe ke tūmao e taimi. O alu pe taimi, pe au totonu ke tau unu whakataha pe moe alu e taimi ki hangahi mea o kutoe lelei ange. Ka ua e unu e taimi, kai tau tūmao pe tau toluia he ngahi whaunga anga maheni na tau anga ki ai e mei taulahi eni ai whanonga mai au tau pure angani. Wanga ai sia motuani ki whakatatau ke he ulau e ngahi ripoti ko ni pe mo kuhanga o analyse o mo kusio mei na tula tatau pe. Kai ke lava ke ma ue auia he ripoti ko ni he kongalahi e ngahi potu ngā ue. Hangahi ngā ue na e toe. O toton ke whakaosi. O kukamata pe ia ko e uawha ua ni ma. Ka kuksio kai ripoti ko ni tau whatata pe ke commission fili ko e hopo e tolu fitu. Ko e foi hopo pe ta. Ko au ke whamau ngā kau tika ke whai ha hopo. Ko e tolu ono o ku ke whai pe ngā ue ki ai. Aia te usio rewa e tau fo ou ke eke pe ko e hai mena e hopo ki he tolu ono ko ni. Pe ka pai au ke tau fo ko te o mai hato i foi hopo fo ou ia kai pure tolu ono e ko ni o to ton lewa ke iai ho ha ia ki tau tolu. Pe o ku ngā ue ao ngā aki ai patseti o tau fuaki ki he upotu ngā ue he tau kotoa pe. Ka pai mai ha ripoti ia o ku no e patseti kau tau sia o whenana pasi ai ngā ue na e whai pe mo e patseti na ngā ue aki o uhinga e ne no ko tui te hiki ni maua pe au roto lelei ke fuaki ha patseti o toi whakalahi. Alo, whawhonga e. Maranga roa. O tui pe mahau pe o si hao whare i tau tolu katoa e hoatani tau i riu o whare area. Video whare o wharearea, Ixe wharearea Lord Vaya. Roe whare i e wā. Wala ware, tama pinisi. Kalam te tonga mai o i kabineti. Kalam ware e kau whawhonga e ta whakeo ki no pere, kau whonga e akai. Ka kore pe bua ki u whamalpalo e pe a neuhu he lotu pe mo e a whake whatapa neuhu. Hoi, ko whamalo ka mo, ko ngari whakahua pe whoki ho mo mea mai e he ngai mea nei whi mau he sea ki he mea whatonga. Haulai ka kai unau fie whanau mo mea whatonga pe. Ia ku mahu inga pito pite ke ka kai whanua, ka tau hoko atu. Ko kore te pe, tau whoki mo i tau ripoti o mea mai ripoti. Ia mea e komisiona whawhipaki o tongkei pake mea mai aki. Tuenga ka tau hoko atu lai tau ngawe. Mea mai. Tapa mo e whaitura i sea. Pea whakatapi he ha mafo ki ato pa mo e hoi me mipa ho komita kato. Malo e ki malaklaki whaitura. Pea sea. Pea mo e lawei pe mo tuane tō matau mumo ngai whatungia. Tau ke kei whai pe ho tau tā te whito me ama. Lahi ngai whatungia. O ku hiri whaki e whaituna. Tau kai whamalo atu sea. Ki foi whatai mgoi ni. Nengo lahi ngai whatungia ka ku mone lea ku taka. Wholau kari aku mamaha e ku tūnga kiu. E sea. Ko fia ki heni e ki minista ko. Wena tuk fotu befo ke universit whawhonua tonga he ngai tau ko mariu atu. Kaka ulaki universiti na tu e mori mohea. Aku hau mea tau rea tonga. Oa te ke nofo i api mori ka ke fuhala.
Ko mau inga ia he tokanga ikina he eksia wharerea pe tāpea ngari pe. He taulahi e te tataki ko whai he komiti tala whafunua o tau whanuani. Ia kau pe mo tuani he molo mui vai. I he eksia wharerea. Kau ko ki toa ngā tūhange koe lawe koe a tonga tapu nima ne nai ki e whakakukafi. O koe ki harea tonga pe ia sea koe whakakukafi. Koe mea ia o kuia me mori mohea koe nofui api mori kai hapoto. Sea pesi fika valu o ripotisia. Ai me pake ki mea he wholofola wase foi i rea koe hai. Ai whai whakukafi. Ngau e whakatoto iwi, ngau e malo. Sea tala noa tueni au e taimio e tu matu pua haua e kautangaloa. Nai toki ki mue konga lotu sea. Konga no kalaisi. Pesi valu sea. Toka fo. Koia sea. Misiona. Te mue whakamatala no ke ngai palan ngā ue sea. Eke te ufikau e ke feitu na misiona e. Ai pot ngā ue koe sea. Te mue whakamatala no ke ngai palan ngā ue. Whakamallohia a ngā ue ataki tua. Mue tariu e ngā ue anga whakapure anga. Whakaiwia mo whakamawhai e lao mo ngahi tūtūni. O whai whai pēsea ki ngahi poini kona nima kona u. Hard Bay Report i pēsea lokal. Sea, koe tau mua ngā ue, me mo ngahi whotūtū ngā ue, me plan ngā ue ai ombudsmeni. Take na te whukehe na wai asea. Pa mo ngai whakahoko whatongia koe nuk whai he anti-corruption. Lea mahanga e tau wakai he ne tua e lao, lawa peke hanga o whakamohe ngai whakaukau koe tahe a tek nau hange koe nu whai efe me ake lo tonga sea koe hano nifo u whakawhatapu. Kai taha o kai ke hano nifo. Ke whakamawhai e ngahi whatongia o whai ke whakaamu e whotutu a mo potu ngau koe nisea. Nea mea e whafonga kona hapai taha ua, ai mahu inga ke tau wako, pe me ngai whanua kau ngā pio kau ea aseheria po manusila. Mui whakaukau nei mea ake whafofonga, kore kia teki nau tolke nau whakapaanga mo whakaiwia ngahi workshop. O mai hani i tau kei, i he mala e koe ni ke whaihono toko nia ki tau tolmo e tau kai. Sea koe tau kōsi, i he whakataha koe e kau minister ngai whanua e Pasifiki he minister rei pasea. Na e mau whanga maaria e mo tuani o whakatala noa pa mo minister une toka ngai ai waa employment ko ia fisi sea. Ai ko eki teo sink a hingoa toka tāpani. Na e whai e kore pa nane tari le rei sea. Ka whito ke he waa koni ki he rei pa unau toka ngai kina hono processing, hono wakawakai sivi mo wakawakai a ki nau tolu, e malawa ke whaki ha nau visa ngā ue, hani iho tau whangatoa pe me tupureango kawa mai whanua koe Pasifiki. Pana o sikamata whakahoko e polokalama ko ia sea, o lawa toa ka ngā ue me tongani ki fisi, o whai e whiako aki, i e polokalama ko nisea. Pakutu ke lau maari e au ton ke whai ako no whakaukaua, hange koe mea ne mea kei minister whanuani nai, o ku kei tamasi ipe. Ai ki waa koe ni sea. Pea koe tok fufuari i pote ne uko mai, whakatatau ki he whakahau whatongia, o nau whakahau. Sea, koe lau ai taa ngau pehe, o hape a kau hono fua. Pea koe ngahi ngau e kou tau whai sea, hono whakama opo, ke ea hono ola. Ai tō kakawa tau whai, pe mo whi mea ake whai ho whare e kiti sea, whi ka aku ngai whahau whatongia, o wahei kia ia panga tu hau e whanua, a tō whito ki he ngau e maunga kone unau whakahauko. Ai koe ngai whakaukau sea, he mea beke
hei pare mea pa mo ho pureanga te fai hasio ke ai he kahau na lava ko fonga le na yen na lava ke fataha e ngo va nga we ko ni se ai anti corruption ni ka mo ombudsman ni se he ka ke fu ke na tula fa hoko fatongia na fa hoko se o ke me ai fo ke pesi ono tolua ke ngai pore whakaloto wharesea. Asi mata a ke pe ai. Fu lahi ngā ue. Toko si e kau ngā ue na whahako ngā ue. Ko i koe fuwhiu koe kai whi mau ko whakahoko ane. Pea kau e pe kei sea o me mei lawenga Maria tatau pe ngai pot ngā ue ta whito ke pot ngā mo ui lahi ko ia o e ni ia te nau tolu kuna hiket nau tolu ki tō pureanga. Hangai pe ko ia kwasi atu he kau ngawe ki ofisi e whai ngata hono ma. Mo puke ha kau ngawe tau kei ki e whakato tolo. Kau ofisa whakalao, kau loea, mo kau matao tau e ngau whakompita. Sea koe, mala e koe aka pulu, mea i beia he pulu haha vea lahia maftu koe au lahi. Hola le lei mau pe whenga aka pulu e timi koe e ongo ki e. Ka kono mau i ngā sea whakawai, pe kono whakamohenga koe ia o kui koe akademi, kataki pe kuhanga o ngau ake e rea whapapalang koe ia. Ka koutui koe palafononga e pot ngau e koe ni, o fie mau e ke whakawai e ke mi lalo pe me tau whanau. Kai ngata penga ia pe ko lau tohi. Mana fia lahi a pito he lawa te motuani o kau he prokalama ahi ta koe, o kai e waa he tau ta whaaki, unau toka ngai kina ta whaako ke ako. Mono whakai ai ngahi ako, ke nau manako ki he ngau whakaprit karese. So ko tui ko ngahi whatongi au tau sio pa kusai kui mea te anone ki mista ako, ai whenga ke whakai ai tau whanau, ke nau aloa ke pepe mi he ako korisi ke ngahi ako te siare, ya nau whenga ke whakai ai nau tolu. Ki he whakako whatongia koe niu. O whai he potu ngau koe ni sea. Koe tahe ngahi mea lawei pe motuani whaho haa mau pe kei hoi me mi pa wharen. Tata te whito ki he whafofoga koe no tonga tapu whitu. Ai mahu inga koe ke tahonga o wahei atu hakonga keke he foi keke e whonua. Pea whakamatala mai. Ko hae ai lahi o mau inasi. I konga keke, pa ko hae toe ngā keke. Ki e tau hono hokose. Ka e malawa ia ke whakahoko sea. Kana e tātua lahi pe hono hake he motuani e wharen. E mahu inga ke ai hako miti. Ke ai hako miti ke hanga mui e ngai ngau koni sea. Au tau whakarea pe koe he rea whapapalangi koe oversight. Pe koe monitoring and evaluation committee ai wharen. Ke osia ke pe e tau whemea aki he ngahi mea koe whai kia e tokanga e hoek me mi pa wharen. Pea whai hano mui sea ke ai hano ola. Kai koe tari pe pea whatua ngai. Pea tukuai. Koe ngahi mea ea ko tokanga ai. Mahino pe ka te au ngahi mea heni. Ka hange koe mea kona mea kei ai pare mea moe hoi pureanga aho. Koe ripoti foke nia ua wha ua nima. Kana e toki tari at pe tau tolu lao goia ki he whistleblower. E tau ko sike ne lawa whakanifo ki nau tolu. Mo whakamawhai ki nau lawa whakauka ngai whatongia. He kei ke ongo ia he kau ngāu e whakapure anga. Oku ia e hanau. Oku hai sia ki nau tolu. Hono mai a ngai whakamatala. Ki he ngai whakauka whatongia o nau whakauka i pure anga. Tau whito ki he tau kau takise. He koe natula whuke hono whakarea whapapalang e whoi lao koe whistleblower. Ke puhe mea i whise. Mapopo e.
Koe sea. Au le more. Sea ko fia peo ia ku mea tonu heni sea wharearea. Nau tātou o lahi e ngahi ka veinga o hake mau pea e ngahi whakataha e komit paanga. Kau pea pa mo whakataha e komit lao. E ngahi mea ke whai hono mui pa te tau hoko atu en ki he talanoa ki he ripoti ko ia e ati tasea. O ku mahu e ngai asea ke mui pea iai ha whai ngā komiti hange ko mea kou kore he motuan mei he wharen ke ne whai hono mui e ngau i konisea. Oversight. Ke motuan he kai peke a haola ia. Ka pau koe nā tula penia e anga tau whakatungia sea. Ko o mai pea ke whai ha whemea aki ai. Pea ospe ko ia pa whakatuanga i patuku ai. Ko ngai ka venga pea ku o ku tohake motuan e sea ke whai at peha ki mate ariku. Ki he mawhatuki e whatongia whai he ponu awe ko ni. Sea ka ku whamaloat ke he feituna. Taki amau ke whai. E ala folau e whatongia. Ai hoi me vipa komita ngatosea. Malo e mau whakamari. Malo foto pa popou. Koe o roto ke tari e ari popo ni whaanga tia ki nima. Tawata fitu, mea mai. Sea tamba sea. Koe mauinga fwin sea ai whareni ke tau uluguluk whakaukau. Mahino i pōtia. Ka koe whehui koe hai mea te tauala tokoni ke solonga e palparema. Koe wharea koe he pestolu wahe pore whaingataa. Ko kou whe tō mai peho mo tokanga gehe. Mui atu mo pou ki malanga na whai hapai taha tolu pa mo tongata pongfulu. Ai mauinga e hoko atu. Koe whakarea koe ka au ai peheku. Ngahi awa i he lao. O waha toi whai rea whakatonga le lei i sea ke. He ku mahino ka te au. Koe isiu o kuua. Sea, ki whita koni pe tasi tānoa i penia i tua nenai. Ki whui rea. Awa i he lao. Pakuai pe ngai rea nge koe tōnou nou. Ka kumone mea koni mea kia tonga tapu fitu. Ko winga ku hake tokanga he ku os mahino na usai ki lao ia ki he whistleblower. Ka koe tokanga ai waa koe ni unau tokanga mai ki he mawhai whaka ilo. Nai whamalanga fuka toka tapongo fulo pehe koe mea i o kehe ai ombudsmeni me ACC he wai mawhai whaka ilo ia ACC, wai no nifo. Koe mtala mai he ripoti uka jaha nau nifo. Ka koe lao na watu mei whareni. Uhinga i ku hake isiu ke tauhanga whatokanga. Hange koe whakatala noa he ngai aho atu koe. Koe mea koe ko haa kia ai poto he kamata anga. Kene avoiti, kene whakahauwhi, ai ho haa kia ai tae mausia he iku anga. Ko iku anga eni, tauhana to o atu e fu institution, fupot ngawe. O atu pa moe patseti, moe lao kua wawa. Ai ko tokanga peke mea ko ia. He ko tui, ko ngahi ripoti ko ni o moni ai whakamalanga me hapai tahawa mo tonga tapunga fulu. Ke tau ose tau tari me heni, pe hoko to ha komiti. Tau pehe ko atita atenseniare o na i he komiti paanga. Ke hoko at ki ai, ke whakatokanga he sea. He koe tukua ki koe ni koe nau whakahoko mai koe ni koe mea nau whainga tā i ai, koe mata vai o ange whareareani. Tono he whai mea hoke mea mai aki. Pea moe mea e taha unehanga o mai, whainga taa whakapaanga. Mata vai o ange me minister paanga, ka mui pure anga.
Ai ki au o whakailo fo ki au he potu ngau e koe ni sea. Pea o kou tuku aki e nau mata vai vai. Ka koe no kou toki me ahi fo ki he ripoti o ilo ta koe uhinga e nau mata vai vai. E whakaukau e motu ana. Sea koe fo i maki ni toeni tene hanga whakari taula e pule rei he whaunga e whonuani i he manga whana tau hanga whakatoka ngai ane afi he mea a sea whare are afe kau aki pa moe komiti koeni i he wheririwaki e ea. Ke tau hanga whetai aki ai ngahi mama ko mai me he wesi te kai toka maari e mai alalo o e hai kaki o e anga i tau whakanofo nofo whaka society ke toka o lunga whai totonu. Pe ko uhinga ia e ku fie maari e ki he mea o ku whihanga hanga ia i pa moe potungau e koe nisea. Ka kou loto ke tau ataina e nau whatongia he ku hanga mea koe ni ki he mata vai tau tolu. Ka bahi kai ke nau lava whakahoko whakarerei hono whatongia ke kau taki whai tutu ni networkingi e mata vai vai sea te tau toki au ki he ripoti ai atita o kude o mai ai mata vai vai koe ni ai kai ke ma lava lava ai whareni o whakakaukau whakalerei ha whaunga ngā aue ke whetariu iaki. Pe koe mechanism koe ni o e check and balance. Pe koe misin kani o e whetariu iaki. Sea kahatoa e umata vai vai koe ni. Kai ke ulawau ke hanga whakamaui ai ola e potungau e koe ni. He unau ostalama e nau tolu kai ke malawai, kai ke malawai, kai ke malawai. Anga whewhe ke tau amana ka ola kurere. Uhinga e nau whatara noa he taimina tau tānoa he patseti. Nā lava ke furihi mo e tau whakaukau mindset, anga maheni. Ki hono whotutu e patseti. Pana whai e tānoa ke ngahi niu, ngahi mataka. Sea whetutaki mai ki whine eiki, vai vai, mei no muka. O ni whakareana e pēni, whafofonga, koe mau uafu, i ku kai e whangapua kai ngahi niu. E koe o kuhinga maari e ka nau tolu, ai mata vai vai, kai ke whahanga au e ki ai. Ka ko o ate whotu koe nisea. Koe ui koe u ripoti, koe ripoti ngahi potu ngā ue. O hui kai ko ha mea ea ke tau whakakikihi ai he whare. He koe kakai to tonu koe ke nau tariui ki he ni, o nau i he ngahi potu ngā ue ea. Ke osi, e tau tari ripoti, pea whakawhatongia ia ke komiti, ke nau mui ki whakalerei. Anga maheni fo ke whareni koe osi pe tari ripoti, pea ave o reminate o tuku he self, he koloseti. Ka kou whakatonga ngai mea ko hake hapai taha tolu, mo tonga tapu fulu. Hei kai kia ha aonga taha i tau hake o koe tau kau ngau e pesea. La ku kau au ia he tui, taim nau whatoa ngai ai ngau e nai whahe kau polisi ki he trucks. Nau kau a he tui, kai keu, ke hei kai keu amanaki au ka ha mea au kurerei. Nā ku tui au ko no whakau kaui. Ke whakarerei, ho nau wahenga ke hatuunga e whakawhie maari. Te nau lava peo li ake o nau whamiri, ka nau oro. Nofo holo he ngai wheitu, ko no lama e umea koe ni, nau ongo i kumalu. Mākona, māwhana pe nau whamiri. Kai ke whemau e nau tolo ha laksuri, pe ko whahinga
whakaifoifo makehe ange me he basiki. Ai ako koe ngahi mea ia se ako koe koe kamata pene tau ripoti. Ko whatonga e ulahi e whatongia mo e whatongia pure anga peke se wharearea. Ke effective yang pe lele yang Whamapopo mai whawhonga. ke tau o hake pe ai mea o mai he ngahi potunga ue e nau mata vai vai. Tau tare tau tau he koe whatongia ia ke o mai ki whareni. Ka koe hoko atu e aonga lahiang, aonga whauang ke ngau e komiti ke ono tala noa pe vete fe ai ngahi pore nau whaingata ai o ikai malawai ho nau whatongia. Koe whakaukau ia sea ke oua mua e koe fo i tari pe ripoti. Ka tari ripoti ia pa hiki ia me tau asenita. Ka whahoko atu. He nai pehe whakakaukau ko koe ke u ripoti atita. E nau tautou. Whakamanatu mai mea ta tau he tau ke tau ke tau. Ke iai mua ke hanga he komitpanga ko uku iai atita mo attention iare. Ke nau hanga o whatu hafunga ngaue ke mui ka o mai kau ngaue o mai CEO he koe kamata ia e ne whetari ui aki ka tau mui ke oe toki tau i e whaito tonu ka tau raki whaito tonu pe hono whao ta tau ngai whatongia paka iaha wheha laki koe he mone iaha wheha laki koe wheha laki ia nei kai ke whakakaukau ke whaihatai whaito tonu koe anga e whakaukau sea ko ma uloloa ko fotuat pea tanaka tui ki ai ke hoko ate ngau ai whareng. Kono uhinga ai ni mono mafa tuki. Mahino tu tau ata aina hange koe mea e pare mia. Ka koe tari ui moi sivi o whaia he whareng. Ka koe ke utui e malawa le rei ke whai mea ko ia i loto whare arean. Whakatokanga i he kau me mi pa. Ngai mea o ku na hoha ki ai. Kai hoko atu e ai sea e whare area mo ni ngai komiti. Sea. O whakatokanga i hake. Ai malanga le rei nai whai ha paita. Taha tō lupa ko hanga hake ke u. Mui atu ai. O hau hanga ke au sea o ke toka. O ko sia tama ka o tokanga sea te ke takai pe ka te ke whatonga i pe au. O takai pe ka te whatonga i au. Sai, o sia taimi, te wa taimi. Os, au sa te whatonga o wani mi te wa fotu ka popo, ko ia uloto ke tari e ni, whahaloto ke i ke nima. Sea, Maui ka te ke whamafopa te whakapopo me Me vai pare mia. Se o lahi whamalanga ka whawhonga ki he pore koe ni o hake he ACC. Mea pēu whamanata atu koe ngai pore nia me he tau wafi o whakawa ni ma. O whi whamanata peko hika pau tau tāno ke paanga. I he tau whapanga wa tolu wa whaana e wau kiu tol mano no awhi pēnā patseti. Pēnā hiki hake he wafi wa ni ma o wau kilu ni ma mano. Pea i he tau whapanga koe ni kut nei toko osi. Wa nima wa no hiki hake o taha miliona fitu kilu te au. E tau whapanga lolo tonga, patset nai toko osa no tā risea. Koe lahi taha ni panga fua ke patset e potanga koe ni, koe taha poin hiva miliona. Sea koe o atu pe ai tunga o kehe aho ni, koe report koe ni taum he wafe wa wha. E aho ni ko tau whapanga ki nau tau. Koe ngahi pore koe ki he kakai ko nau ngā we mahino ia. Ko i ia ngahi whema ma kehe ke kau ngā ue ai. Ko kau whisa meri no pe koe kau polisi. O nau kore whai ki nau whahoko ngai whatotolo ko whai ko he pot ngau koe ni. Pea ko tuina e o si hape ngahi o ngongo koe ko hiri. Ai ni nai whakawhisi koe kau polisi me iai. Kau ripoti at peki he whare tunga ki ai kore se kon meni koe ni me ACC me ke polisi.
o lahi na fe ma o ka ke pe mo fe ma polisi pe na ni ia na tu pa mai fe ma ke wat me polisi ke fa via i ACC ka he to ko ni polisi no fa tangata pe mo kina to aia ko me ko ni mahino pe ia ko fe ma fa ma man lahi ai no ko ni tau ke i ta fa ko ni ka hangi ko me na o ke ko e Mr. Fonua okay now whengawe aki pa mo kautaha anga mahin pe koe topreanga hangi koe whai kek o kui fisi pa ku now whengawe aki pe ki he whai via ina ngawe se mo popo ka katu mātou ki he ngawe koe ACC o whahano whai via whakapaanga koe mea koe ki ta wha koe ni ngahi awaawa koe i he lao anko whamanato ene nai ko tali lao e taha toe lao e taha whai tā anō ke wā koe ni AGO pa mo e ACC ka tō whahu mai ki kapneti ke tāli. Ka koe mea pe taha sea, ko pau kia ngai lao heni upe he ho e kiu whema ki whakakato, koe nau whatongia ki nau wha mai ngai lao whahu mai. A tā pe mo ia sea, ka me ta whako ni pure anga, mau popo ka kato ke ACC, whanu whawia, paanga, ka kai e wheitu ulawa o whahoko ai ngahi tokon ko ia, pa pe whoki ki he ngahi awa hawa ko nau whotu mai ko he lao me he wafi wawha, o whai ngau ke whakato ngai mea ko ia. Peo ka pau tuai ngau pure anga, whotu mai ka whawhonga nau lao ka taputari o siu ki ai. Ko mea koe ki he ngau e koe ni komiti he whare area sea, ko mea nau whotu koe ni ka mata tau debate e isiu koe ni. Ulua ki whawhonga i pot ngau koe ni hen ki nau tari pauat, ai ngahi mea nau wha mai ripoti. Ua, ke tau mea ngau e aki e Anti-Corruption Commission, Anti-Corruption Committee tau whawhipaki e tai whaito tonu ai eksea sea. Koe na whatongia ko tau whahu mani ripoti. Awe ki ai ki nau ngau e mo mui i ofi ai ngau e ACC. Ka tok report mai ki he whare ai mga tuunga koe ni whamalang kia hapai pa mo tonga tap whitu. Koe popo pe ki ngau e sea nai oha ke hapai ma kata e tonga tap hongo fulu e whakaukau koe ke whamari e ompat meni pa mo ACC. Sea o ke pena whatongia. Koe ompat meni ko mea ngau e sea pa mo whare area. Kau ki ngau e ompat meni ke kau taki whanua. Ko ACC ko taha pe. Me pare mia ke kau whawhonga ke kau ngau whapure anga. Ko ompat meni whapaton pe ke kau ngau whapure anga. Pa i he whaunga ngau e ke whare rei wha api pe. Ko ACC iku ki whare hopo sea. Pa ko tui koe matawai vai e o whanu whatongai au ni. Talo lere mai lao te ke hangi kono wharea whakanifo ki nau tō ki nau lava o whakakato me hono whato tolo ki hono whailo ki whaipe whawhalala ki he polisi pa pehefo ki he TPP koe tau public prosecution. Ai koe tāret pe ki ngai mea koni me mai ke ka whawhunga. Popo atau ia ke tau tari report koe ni ko toi popo whotu at pe ke ospe no tari he whare pa tau tuhifo ke komiti koe ni anti-corruption ni ke hoko ate na whatano mo mui i ofi ai ngau ACC ke mariu mai pe koe matseti hoko mahina mea ku whai vi ai mo mea ku hawa ke tau ngau ki ai. Popo atsea, malo. Se mai tō tapwha. Ta me whitu na sea koe popo at pe ki he mea kone eik pare mia ke tuhifo mo e reporti ko ni ke he komiti anti-corruption for whipaki ta whaito tonu komiti koe. Sea koe tū pe tau tū ni kup te au waru noa pi. O ku kau e whamatala whakatau me ngā ripoti ma ke anu tuifu komiti ko ni. No ma whakau ke tuanga whainga maari e ke tuifu komiti katoa e whemea ake me mipa. A te tuifu mua ko no i ngā koe ngāhi whakaukau ki he ngāhi paraparema ma i si o whotu mai koe haa mea e lava ai whare are ato koni ai sea. Kono i ngā pe ku tau tāina whoki ai. Komisioni angi, koe ni angi koe mea i pare mia. Koe whakatu uia ke tuifu mua e ke komiti e sea. Malo. O koe... Ka popo, ki hotu ka ni. Masa. Koe whatu Koe ni aina hotu e pare mia ia ke aweri pōti. Ka wika mai kau ngā ue ke nau whamatala mai ai ngai mea o i loto i eri pōti. Pera kai ke popo ia e tonga tapu wha, ka koe ni ue whotu a tonga wha, hone pehe ke popo i. Ke awe ke komiti, hai e kupte au au noa pi. Ko pau ke komiti,
tō mau ki hono whawhipaki e tai whai totonu ki whatongia aki, wai a A, B, pia mo C, mo D. Se ke inga pe ko po ke mea ko e pare mea ko mea pena ni mea mai aki ke tuifo ke komiti fa paki ta fai to tonu ya ai fare area tonu ka ma o e pare mea Kata pise ka e whamara ala tu, ke tau tari ripoti, pe tau tutun ke tuhi whai peke he komiti. Ke hokat na tolu hono. Koe kulota ke tari ripoti, whalota ke ke nima patuifo ke komiti, whalota ke i ke nima. Se o ke teita whatafi puloka ma dinta peluelu, tolo piven piukala, kapide militonan mata ai sake valuese, se mone kapitawa buki, ke safe malatu, e ki minista ako, e ki minista tanak pangahumai mo tute, e ki minista ngahi katahapureanga, e ki minista ki ngahi. Ngā whakati bilometika e nefio, e ki paremia, e ki minista whanua, e ki minista ngowe, e ki no pere te afitu, e ki no pere maafu, e ki no pere vaea. Ulotomi, kato hoi koe ni kere toko hungu fu mafitu. Lota ko toki ai, haueki, koe tau tutuni ia, e tau whahoke e sea, e tutuni whahe komiti. Se kata koe i kor whamala. Ai, roa kere vai ke whare area, ke tari, ke whotu wai, ke tuhi whorea, ke mui voi ia e komiti. Koe a, ni samu. Tangatapu, koe ka hoi ki no pere whikau a o tangatapu, mea mai. Nē tāri koa a ki whatontun mai tangatapu raki, ki he le whakatoa koe na matawa awa, pia moe tōno no, ke whakakau moia i he wharerei koe ni koe Ko tui mahalo e tino pere tangatapu whika ua, o hoi ki, ka koe sea whareare a tonga. Koe mea nei ki mea mea ki he whawhongo tui koe ki whoi lea le rei tā mata vai vai. Mata vai vai ko tui hoa whe unga to tō ruia. Pea moe ki mea kone upukai kai whe mea aki. Mea mata vai vai e whoi lao. Pea avre ke komiti e toki mea mai komiti. Hangai mea koe haka mata vai vai ma whe mau koe ai anti-corruption ni. Malo, katau hoko atu e. Report whatau e ofisi a tita sendeare. E sea koe tamatapu, no pere tamatapu whikaua. Koe mime koe report e ua konie o kuia feituna. Tokoni me pe paremia e aho. Koe koe taimia e feituna i paremia e aho. Katau hoko atu be. Mea mai. sea. Ko kore ke uwhangat pe ngai talamalu e whanua ke koni ka kato, tampili ni skarauni. Tā pe ke whaha koe report whakaluk fuain sea. Whikauak pe mui ngai ngāwe koe he wano wawha, wano wanima. Pe uha pe heni ngai whamatala koe ni. Ni kai ke follow a wai sea kono ngā. O mahino pe heni, koe konga lahi. Ai ngāwe koe ne āti tāi, whikauak mo ngai ngāwe koe ai putu ngāwe. Tau te whito ki he na wakai tūnga koe o paanga, ka mo e tūnga koe o kui ai putu ngāwe ta tāpa koe na kui tau mua pe. Ai hau e minister, whikauak pia mo e ngai ngāwe koe ni ka koe i whamatala no pe ia. Hangi ko report koe ni koe ai 18 ai manaki ke ngāwe ke whi report e ono ko whi ono na lawa ka pe foki ki ngāhi report ke na ola le rei pe ha pe ia i ngā report koe ni koe tūnga ia o kui ai sea o kumaka tūnga heni ai tūnga koia o ngahi putu ngāwe ai pureanga. Pea moe anga tū kunga ai whaiwhatungia. Kai uma a foki ai pāanga na nau ngāwe aki. Pea moe ngahi te whtoi whatungia koia. Ulahi o pito. Me he pēsi ni mā ke pēsi ki eni ngata anga o kuhāai
ai ngā hiri po tau ta. Te mō mea ki ai ke ngai potunga aue. Pea o ni hanga o whakauri liki mai ai, ai ngai whakaamu, mo ngai tōno no, mo tūnga ko ia, ko ngā aue ko ni ko whakahoko. Ao peno au ki tō pureanga, ki ngahi potunga aue ko ia, hange ko e tau ngahi office ko ia, i tō pureanga. Paka no hinga pe o kutu atu sea, ko ngā ku ata ho e ki minisa ke whahe maha mautari, ka pao e whahe whihupi. Ai ho e ke komita kato ki nā tōru, ka pā pēni he ngahi whakatūtō, pe mo e ngahi whihui, ke o atu, ke mea ki ai komita kato, ka mā whoki ai kakai e whanua whekawaki. Pe mo e ngā ue koe nei whahe ati tā, seniare, ki ngai punua ue koe ai pureanga. Poi ki whamatawa no pea sea, o tō atu, ke ata ki he hui ki komika katoa ke whaha nau whihu i mua, whi mea koen mea henton ai ekmista. Maro se. Tau tapitipa, mea mai. Tau sea ka pere oi komiti kakato. Ka malo ke sea o uri mo tafoi ho tau waka. Tau a umai ki he ofi ki he tau mui a honi. Sea ku laki pe ko whamalo ki he atita seneare mai ne report ko ni. Mai ua wha wani mak turi pe ke taimi ko ni ku whi mau ki o mai pa ku whatongai o ku taimi to tonu mahu pe ne. Hau pako tui ko mea mahu inga ia ne tae sipi ngā. Hau pe hono taimi eksea ko hingu mahino ku kei malo lau pe. Te aku kei kino i fie. Ai mo malo lo ai kakano i ripoti. Sea pako whakamalo atua i ko hi ko e tasi pinga whakamalo eksea. Whia lau pe ko e hawai lo tuna i haue mama me he. O whamalo lahi atu a tasi pinga rei a taimi. Turi i pe koe taimi ton. Koe te he ko hau tu kauta e taimi ka ko whamalo koe mea mahu inga ia. Sea koe ki ko ripoti fo koe ni. O whao e report koe ni. Koe whongana ngai maki he atita seniaria koe ki mua. Nei taimi na hau whakataha. Hau pe report whakataha koe ai potunga ue pe hau pa mune report koe pa mune wakai koe ki he whai pau koe ngai potunga ue ki tutuni ngā ue mue lao. Tongai tina panga. Pena e osi mawahi e mi ai. Tere mea wa meke tau gosi, report tau gosi na hau mawahi wah. Ai ang mahino koe hau koe oi honi o ku whatou katea kari a eksea. Hau e ni report, hau pa mui whamatala koe ke whatongia koe o hono tauhi e he pure anga mui whare area. Ai whatongia o paanga e whanua mui anga koe e nau whai pau ke ngai tutun whakalao ki hono ngau e to tonu aki o paanga. Pako o whatonga ku kehe, o toi whoki ia. O na whakataha pe, pa koe whamalo ke ko tui ku o tokoni ia. Koe ke tau sio pau pe ki hanga ne whakahoko whatongia mo ne report mai mea ko lava. E potunga pa mo mea whakalukufua ke potunga. Tui tau lava sio whakalukufua. Mo tau wakai o whakalaka koe ngā au e tonga ngai kina mo e whai tutuna e pure ngā mo ki tau tolu ki ono ngā ke panga e whanua pe o ku ika. Pako popo watu ki he whafotunga ko ia. E na hau wakataha mai pese. Pako tui tokoni ia. Ia ke te tau tolu. Sia ko wakai ko ki hen ki he konga koe o potunga ue o ko taha o matawa e vai lai tahai ko ke lava hi potunga ue o ati tai kato e potunga ue pureanga i he tau tau ta. Tana ke kia me ngai potunga ue ngai sino ke hange ngai pesinisa e pureanga ko ngai konga ke ko palo pare malahi ia. Ko tui pito ko estimate ko ni nai toki tau lolo tonga me ngai estimate tau uosi. Na tau whakatai ati ta seniare ke ne unga ngā ue whakatolahi meitu. Waha ngai kautaha ku nau mau tau ke unau pehe toton ke nau whai ngai ko ia. Ko hika e lava. Ai ngai ko ia. Pako tui ko mea mahu inga ia ku tau whakotuu ia koe kawe inga ia ke koe tāketi ke maa usia.
Ko hai vave taha ka lava atita o lava whakahoko ai ngā oe ko ia se. Ko hi ka pau koe tūku ngai ni kune mahi ahoni. O ku ai whia mau ia ke vave mai e ta whakabo tuipe ko hi koe kau ngā oe mahi no bito. O ku alwe kau ngā oe ia ke tau tiwhinga kau ngā oe no ma tau kei me ngahi whamauni ako. Ka ngahi society muri tau hitohi a se monusi. Ana to e whitu lahe nau wahe. Ka nai whipe whuke potu. Ka pau ka solo anga mea tu peke e kse wharerea ke whahane mea ki ai. E ko hiku maa pe nau tōli koe konga ni e kupua koe e laa koe ni ke kaunga e whapureanga. Ko hike wakai ange e tuunga wahenga koe o kunau wai he te nau lava peo ngau e pei loto e ngai tuunga wahenga koe ne he tuunga wahenga maulalo taha ke maalunga ta. Ko hike lava ato koni ke nau nofo mai. Ko tui koe pore lahi. Ka pate mo mea pe i he kupu koe ni ene lau whakaluku fuake mo tau mea pe mo mea pe ki ai eksea. Ke anga koe mea ku ne whotu mai ke ne whia mau ke ne whakahaku whawhaua ni ma, mo mea koe ne lawa. Ka hatoe ngā ua ne whotu mai ne taumu ai te fwoi ngā ua whāngeau hive hiva. Ka hawhi ngā ua ne lava pe whāngeau whitu noa, kai ke lava e ua hiva. Pako tui ku ne hanga pe whakaho ata mai, ai mea ku na hohoi ki ai, kai ke lava e koe hiko hivi ngai. Pako tui koe mea e nia o ku hohoko ka koe tui. Ko whatonga pito lahe pito taimini ngahi apia ko henda tabe USP, ko TNU, ko TTI, ko CAP, lahe pito tamai ko nau hao ke tauhi tohi. Ko tui ko ni tipiloma ko ala ko ngahi ako ia o matai tohi ko tui te nau lava. O fōme ke kau toko lahe ko hi ke tonga i kina ke whai mo. Tau lava mau e mawhai ke whakahoko ai ngai ko inisea. Sea ko ki mea beta ko te whilawe pe ke ai mo whakamalo ke ngai ko lava. Ko taha whokia whi mau e lao. Koe atita seni area ke ne atita katoa ki tau tole ngai panga koe ai o ngā ue koe kutahe estimeti mo ngā hi lao ke ka kua pake toi atita i moe atita. Atita ia tau tole te hatau atita ia pe uwhewhe anga koe ne whakako whatongia pe o ku whalalanga pe i kai. Ka kou wakahifo o aspe ia e ne whamantala ki he ne kupu konu asi i he kupu taha poine tolu pe haua ki kupu koine ki he taha poine tolu walu. O ku te ke lava whakahoko e atita taua taina e ta whapanga e ua. Ua noa ua tolu me ua noa ua wha. Ako kai te uilo pe toko maha uhin ka kou kore atu. Ke whai mo whakahoko re vaeni. Ke ua hoko eni. Ko tui pe hai uhinga ko hi ke lere pe atita ki mo tau tau alu whakataha pe. O e tuku ke tomu ki mo tau ko hi. Nengo pe usai ka e whahinga hu pe ko ha me pehe ai. O tu tau turi pe ke tau mo tau alu pe ke vave ko hi. Ke lava o whakahoko tui ko o hake me mea ko ia. Ke whaihana tonga kina i hoka tu ko ni ke lava rewa. Se o ki wheu pia koe e mea kono mea kea toka tapu. Tane pe whiro i o. Ani pā ki he mea o pehe. Ai whea mau ke toi ātita ai potunga e ātita. O pā te aia ngari uhinga ke toi ātita i nau tolu na aku nau tono nou pe awaawa pe ātita i kai tau moe stand eti pe koe hākoa koena. Tūnga o tonu ke au ki ai. Ko hake koe poi o hake koe ia. Ke to pete whakamahino malo. Mau e se pa malo ki he tangata ki he whakakukafi whatongia. Malo au pitu. Ka ngoni ako hinga bono ai atita ko ni ko ka hata ni atita ini nga ke panga pure a fono. Ko hinga ko pe hata ha o kai ange pe fe me tu ai ni. Pranga ta pe ai. O tai mo toko ni ke hanga ko ni whakako whatongia ke potunga mo le fonga pa he ai tu ko nga o ti stante te una nga aki. Whakateknikare mo pa mo no fonga ko no nga ke panga pe mahino whakapoto. Mani polkala mga ko hinga pe yo te hao. Pane fokotu mai reo ka ngai me mata vai ko ha me ko usai ko ha me ke toe lava ke ne toe pato loa ke toe whakale o toe lele yang lele ngā ui ke kau. Eko no inga pe. Ai ko hai ete ni toi whai mea koe ia. Atu whai āti ta koe ia. Ia mai, Pe koe i lo pere ta pūwhika ua ka koe sea whanerea tonga. o gai pe ai moni ai wa fonga tonga tapu aki hange hu kai tau ai ofia tensioni are pe moni Rita General moni ngā ue
Koe anga mahen beni o ngā ue, os koe ai whai koe ngā ue koe ni hano ātita ai koe ni ngā ue. Pe te hei rewa ai ātita mawahe o atu he, i he whare rea ke ni hanga wakai, ai o mai me tua pureanga. Ana tu ko sen hano whamo ni ai pe ahe mai ke heni laini e September ko top. Ono inga pe ke maa asini sini ai toka ngā. Maa ki tu a maa ki loto. Kai ke toi ai he toi ne hano toi tuunga kui ai, pe lawa ai mori o wakai mai o tuha mo tāo. Ai a kono uhinga ia o whai ai e whehui, ka koe tuunga whakatau tohi koe ni, koe whakauri riki whakai o whai pehe e tonga tapu e ni ma. Sea, ka pau nei kai ke mo ai, ai whauwhonga tonga tapu ni mana, ala o peke te wanga ni ki pōnas, ki to on mai ki ngai ngā ue koe ni. Ka koe ngā ue whakai nei tauhi tohi, pia o ngahu inga pito e ne ki whakauri riki mai, ka koe tuku peheni ke mō mea ki ai, koe whakaluku fua ia, o whakapofa neonga ne ki tō muisi i, pia o hange koe ia mo whakahoko mai. Koe kakai whuke ngai aho ni nau mamata pe ka mea kulan mata pe lere iange, pia nau whanonga ki ai. Neam ho tau ki a, e ne si pia i kai ki fulo o lan mata fe ka koe nau, tupu hake pepe nau mamata ki nau tō pe nau kolos nau tō ke ai pehe, ai tōnga koe ni o alpe taimi, e tō si e ki kau ngā ue, pe te ai mano ki whakatoko lahi mai, ka koe tū ngai pa ko whamalo at pe kai hoko at, ai whemea a ki pe mua ki he whakau at pa mua ngai ngā ue koe ni mao. Ta me fitona me exia. Famalo la koen ko me mai ai exia famalo ai patunga koen atita seniare. Koen ko osimao ai fotutu ia mo atita ke lava ke nei o mai ke nei me pa ko tu te lava re vai e la pe ta un lo. Ta wa famalo ta ko tu ko hoko atu. Ha ko he ngai ta un me ko si ta un le fata pe. Ta ko tu yo ko hui ke hanga lawa himi kula aho ka ai pe ke hina. Ta ko tu ko nga himi ai ku taki pe takiama pe ai whare area pa guai whakamalo ai. Koe si oi ke tako, wai pe ki wakai hifo ki whakamata ko tui tu whai paha mea ke, koe kui wakai hifo bea koe whanki mea pe ki whai tokanga whanki i whihalak mha koe taip. I he ne whakamata la koe ni ki he wawha, wani ma koe wheto oa ke wawha, wani ma mo wano whakatuke tō whakahoko atu pe ia. I whanki mea pe ki mahal koe taipe ne. Nā tōni ke wanoa wawha, wanoa wanima mo. Epe ma whanki mea o sui koe whika. Tau te whito ki te pire koe, o ne koloa koe, kune tauhi koe mea ke depreciation koe mea koe ki toki ai atu pe ke koe. Esfi ha ia. Aia koe hao koe ni i he PSC. Sao ki whehui pe ke whawhawhonga. O ku hanga i ne whakarea o te o mai mea ki whakaukau. He koe report whukia koe nia, ngawe atita koe ne, o hake koe ke tau talanoa ke toi atita. Koe hai peisisi, ke o ngake, na waha mea une o kune ilo i kau koe. He koe kuang koe whakaukau ke atita i ai ha. He koe ki patseti ai atita o 4.5 miliona. Ka koe, i siuko o mahi atita koe fu mea whalu fuaia ke fu patseti hiwa mea miliona. Pe waha mea o kune hanga o whakatokanga o kuhinga i ne mahu inga ia ke taki e tau tokanga ke atita e atita. Pe waha, ke unga, kai ke uhinga rere i kau ka ko whemau peo nao kuia i hane uhinga sea ke aenga ni ki whamalala ki ai ka tau tokanga tu. Malo se ai whaka whihui koe ni, iyo koe befo ke lau e whawhalau pe. Ka pau te ki mua pa ke wakai ke kaunga api, la ki wakai whako pe koe puku toko pe ko me, au pe lau mare koe ni. Koe whainga toka te ri ne whaka atita ia, ko pau ke asimo koe ko whalala anga, ko pau ke toi wakai mo koe pe ke whalala. Aia koe hinga pehe. Ko hipe ke mahino, o kune ngarere ake paanga, o kune whainga mea ko ia ko hi. Kono hinga pe ko hi ke toi ai pe whakapapau. E koe whehu i te hako atita i au, kako hai tene atita i koe. Ako pepe whokia, koe tau
ho atu ke pule anga o fe ta to fare na to ai pe me o ka go hunga be pe ya ke mahino be ko asin sin mo pe mo mahino o ku ta o na pang mari o we hare ve pa nga ta pe ko to kon pe ke fare re se ko fe to kon pe he ko se hu yo ko ne hanga yo put us of carted he me ko ni na ta was fanongo ka toa peki he hopo makatunga he report atita. Kana ya o mo ua makatunga he report atita. Pea whaka atai o whakataeonga he report atita. Ka ki au o ne hangarewa o mai ata vei ua. Ka ko toyo kai ke tonu taimi hala isiu ke tau taranoa ki he credibility atita esieti. Ka orewa ko tau waki ai whamatala atita ki hono hulu i mai e tau whahoko whatongia. Ai ko ngoi peo ki unfair ia tau tolu toi unfair pe ke atita. Hono o hake ke whakawhihu ia lewa. Kai ke tau ngau he kakano o mai he ripoti. Kene o mai ha ata mahino anga tau tolu he koe whare whaitu tu uni. O hinga e ku hake kai ke ongo na panga maari. He hono toi whihu ia paku. O ki toko na pese. Ki toko na pe i he tala no mo oni fo ke me koni o hake. Ka ko mana tui ko ua noa ua wha ko tui ko e. Na he tau komiti na whokotu. Ke sio ke me koni kuhinka toa tapwhitu. O mahuinga o pito ia. Ko tama ko une whai e CV. O pau ke tau whalala tau toke ne CV. Une mau e iwi. Mo mea ngā ue. Pe moe ngahi nau ko toko ke whai ene CV ko ngai purunga. Ka ko kumana tui. Na whokotu o e mea ko nipa na toi pehe ia ke ave ki he komiti. Pango tui ko tu mea na hala. Na tonu ke tuku ke komiti ko ni ko na whokotu. Ai ko tau komiti. Ke nau sio lelei he na tau eke ke atita sena. Ke mau e tolai whiunga. Tala mai ia i kai. Pako taim ko na tau pehetai ke atuange ha whakakaukau ke whakatokolahi, ta mai e tuku pe ia. Hange ko na ia ke tau wala atu mo tau sio atu ki he ne whai whatongia pe uwhewe. Ko atita ko na uwhai ko ke uhinga mo pe pau ke atita apo ngā atita ki ngā ake a paanga e pure anga. Ka koe mea ku lolotoang he mea kon tala noa ke e tonga tapu fitu. Ko potu ngā ue ni ko ne whai siwi pa ko siwi ki he o koe e tono no ia he ko uhinga ko mea ko uhinga tonga tapu fitu. I me going to go performance audit. For you are being a targeti. Kotanga walu ke compliance with financial audit. Kana osanga report na o mai he ponga atita ki he area ko ni na ki lahi nge hewa. Na tau iloi a tono no e fai fatongia ngai area ni. Ka ko hake me ko ni he ku mahuinga pe tonu ke tau toi foki ki hanga tala no ko e tonga tapu fitu. Tau whaka o wakai ene na kaua mo tau whare area he pehe koe ki tau wakai. Ne komiti ki ai. Pa ai atu e koe nau kaua komiti e whalele. Ai atu ke tuu lele ai vae koe o ngahi kupu whai whatongia whakalele koe po ngā ke lelelele. Ko mea koe na whare area na hange pina e pipa mate e pia tamai pipu. Ai pika kore ki he pureanga. Koe ngā oe koe whalele na umahu inga iau ke whotutu lele ene ngahi komiti. O ku safa wharearea he tuai ano process e lao mea. Ko ngā vai ko ai iwi. Pako etu koe ke tau ngāwe ke ai ko tuina lele mai o whihia he ngahi mea. Kau tatau ia mo mea konu uenke tonga tapwhitu. O kuhange ko u tau pehepe tau tu ke whotua pe komiti pa saipie ke toki ai. Ko e mea konu haa mai ne ripoti. Upotu ngā ko mea na tau kore ke o mai. Hene man mo mantu ina mai pene ki report na pespe hongo fu mahape toisi yange. Tala mai pene ne fai ati tai fia. Kana tau kore ang
Io ko fokotu e ni mangea o fia ka ko ha u me na ke talanga ke potunga ko ni ha u ko e. Ka ko tu ke me ka ha ke to tapu fitu ke ta fa mahuinga ke ka pa u me ba te fa fo me ta komiti ke ta si o fa le ke atita office atita. Atita senari ki mo mo ni ka ngawe na teui os aluna do. Wa ki tamai ko ke ma ka fa ki na ta pehete ni fetonge ta se fia ta. Os maloloya. Ko ki ilo tai pu ha na malolo ko os malolo pe no pe tonga ni tu ape. Ko toi ma ko ka ngau ke fa ta atita se ko manawasi. Ko ke toi mau he po nga atita ya ai fai te unga ko na e mau he ko hili. O ko ka ma a o ko ka pa. Ka ba te ki o mai e si sia ke mea ki ai. Ka ki te ya u ki ai. Po la alu ya ko va he nga. La na to ke ngai po ate ko ngai project ki o fai fatongi ai. Sia ka koe pāanga koe ni e taha piliona ko ku whenga koe e puianga ke ngāo lelea ki he whonua mo ne whakalaka laka. Ko hai ku ne tala mai na ngā lelea ki. Ko tō taha koe ni. Mana tui sia o koe ke toi whaaue ia e tato e ne lau he koe ke hatahai hano mawhai ke talat ke liriu ha a ne lau o whenga mahonga aki ha mea e pula. Ko ia pe koe ne mai pe koe ne opinion ni. Koe ne opinion ni e ātita sena. Ka pau o ku tau whihu ia o hange ko whihu ia tau tap fitu. Tong tau whahangawe ki ai, ko sino mau inga nia ki whalea lea. Ko tau i heni ko tuku hau e kakai, ko tau i heni ko paanga o ngā ki kakai. Kakapau ko i tau tokanga whiunga tau tong ki he sino mau inga ko ātita. Toki mui mai, ai tau i whai halai ko ompati meni te no mai na to o toki tuwhi atu, ai ngai mea ko ngangana he hala. Ka koe tamai ko ni ko tamai ko ni tala mai, pa na tau os whanonga pe ki ai, na tau ui o hau ki heni. O eke ki ai a mea e ni. Panane o si tala hanga tonu mai. Ko au ia koe ke umao e iwi kātoa koe ke whae ke kunga. Ka koe taim koe na tapeta pe e o atu o hange o toi vei wa. Sea koe potunga koe ni ko hange ko aluia ke puku. E hang koe wakai a koe he taulahi koe ni tau sio ki ai ke. O au hia mea ia me he potunga koe ni. O kotui o ku kau ai mo mea koe ni o ku hanoi ka ngā whapuranga ko PMS. O ka pau e auhia kakai, ka pau auhia kakai e me whai ako mo potungai mo ui mo mea. Whiwhi e ko hai e toi sio, kakai ke sio a tō tāko ni ki he lere hola e whangakumā he loto mea. E osi e tau mea he ono kai e he insekite. Ko mea e ko whamanatoa ke tau whoki ange pe totonu nai ke toi whakafoki mea tau komit ko ni pa whakamemi pa i whakalelei, ka tau sio whakalelei ka atita senyare. Ke mahuinga maari e ne mea ko mai koe ke lope ko hai te ane whihu hi mea koe loto he. E mea koe ne tala mai. Ka koutui o totonu ke tau whoki ki ai sea. Ke tau whoki ki he o whokotutu lele ka tau sio lelei ki he kupu koe ni. Pe koe ha ahono iwi ke whai whakalelei e ne ngāwe he mahuinga. Te ngata hei ko hiko whakatontonu ko ku tokoni mea. Ta tuko te tala noe ke whai. Koe sea. Koe sui ko sipe ko iko tau taimi sea. Ka koe Tau maroro e. kau ki whakao se toki pē sea. Ke atita seneri ke sea. Po hai mau pehea, ne kai pena wawe ki mohono atu e nau management letter fok. E nau aola nau adlaka hi potunga aue. Pena e kai ke toa ha taim whiunga pena e kai pe toi foki mai nau tole. Ko ai pe foki iluka hai uinga. Ka koe lahi tahaya kai ke o mai. Ko hono wa, whainga koe nai tari mai, koe ke toko ne tari ia ke palo parema. Whakatoka ngai pe moa. Ka koe konga lahi poki ke tala mai, ka koe tui koe mea lahi. O ku pehe he anga koe o ripoti, ko tui o kumahoinga. Pe ai menga report ni, o tala mai pe wai paparema hen, whatatan ke uhila. Wai paparema na more a ni makilu. Ko koe ke hanga report ati tā pe mai. Ko haina nau palo panai be lina interview. Ko tani ko haina ne whawhangatu le pe. Toko atu pe ki he poate. Ke mō whai hanga au e ko hai kau ngā au e ko ni. Ka taki pe kai ke ko wanga pe fui tauta. Ka ngai tuhui pamai ataya ko hai. Ko hi e toko ni ke poate. Papau kum ne pe he pe ko hi e hau ki tua. Ka ko tuku wake taimi o mahui ngai e ke ai pe mahino pe ai ke transparent. He toko ni ke mau mawhi ko. E ko whakairo pa nau nofa poate he uhila. Mahari te tui kore ata ke ha ko hai goa e me koe ki asi mai ai. Behe mai be koe palo pare ma more ni makilu. Whahinga na interview. Tuku at ke poate ke mo whahamege. E ke ko ngā pe whamuri more pe ngā tokoni atu.
Ko hita fam ka to pe ta to ke fa hanga u e. Paka pa wa mata vai vai te tau ngau e ka to ka ko tui ko o hanga tau vai vai a te tai. Hanga ka tau whenga a te tai e ke vai vai. Maha ko whainga ai ke whewheka. I ko tui ko ho malohi mai pēo te mau malohi atu. Ka ko ilo pēo ke whakaatoi. Ko tui ko ai pē ngahi mea ko ke o mai pē. Ka ko kore atu au ia ko tui ke kaha u. O mau ingai ke mahino mai ko tui. I he mea ko ia. Sea, koe aia koe lau whakalufua ngai potunga o e moe ātita. Koe lau koe ni ki he ola ātita whakalufua. Sea ko wakahi koe ni whawhianak me tau koe sim. O tō lalo o pito, o kutoe kōwhiange ai ua noa ai ua whaua ni mai ua tō ua wha. Whakakatoe ngai potunga o. Pako tui koe mea lahi ia. Aku o ko alue ai mea ki lalo pa koe whehui, ka mea upehe ai. Hange koe ati tae ne ola ke mai halau ke we ke hato kanga mai ki ai. Pa koe hataria koe ke fu ta whita mea ia. Au ta tau pēn moe poate. Ai kai ke sai lahi au pete paparema. Tolanga paparema koe ningai paparema ko osi. Ai au tau sio o tau whai hifu ki lalo. Kako tui tau whaamu ke hokat koe ni. Tau whaamu ke tau whenga ki olunga mantui koe pango koe tau mau. Nga panga mea tau tol moe mga tokon patseti mei muri. Tung mau inga be tau whaamu tole ke mau e whalala. E ko taimi pai wakai ai e ka nau tol mei muri ke na tula koe. E ko tue tae na uha. Kako tui o tau ngai whamato ato ke furihi. Ai alunga o tau alue ki lalo whaamu ke whenga ke tau kaka ki olunga. Ka koe angai wakai whakalufua koe ke ni. O tolalo o kutoi kovian. Ai tu ngai koe o tau hila koe. Ai pure anga kawa mo wharearean. O ku tau kaumo ki tau tole pa kou tui. Ko mea sai e pe foki hono pai palpremate tau ngau e malo te toke tau kahau ko. Ua ni mau ano tau toe te tau whenga ke mafuri. E kalafi ke ane ua al ki tu ulu ki lau ka tau whaam ke whakakake ki olong. Ko tui koe ngai lahi a ton ke whaipi wharereani. Ko mi te wharepangape mo e pure anga tau ngau e whakatah. Poat kau mahino maheni ai kai ke whiongo ngoi. Ko tahe mea wha giheni. Hange koe ngai poate. Hange koe potungau e koe ne papi enterprise pe wanga whewhe. Ka koe tui koe whainga maari e nia. Hange koe wakai koe ngau koe commission ni Public Service Commission. Pe ku nau wakai koe ke mea koe ni pe i kai. He mahino o taimi koe nau ave koe a ponas whakatao koe ke kau ngau e me ngai taki ngau e. O ku hao pe o lunga he sai au pito. Ka koe wakai koe ki he ni. O ku kehe ia. Ka koe tui koe ngai tawhitafa ake pe me ngai whikau kau ake. O mau inge tau te whasio fo o ki ai, mo tau tukupa, te tau ai ke toi whawhange, e ngahi mea koe ki he tau kahau. Pako tui tau tukupa ke tau ngau e whakataha, ko hika lava o tau toi whakakake, ke toi lahi whalala mai, ke tō lalo, ke tau mea koe i he aho ni. Aia koe, pako tui mahalo ko pohau peo ke ngai poate, ko tui te motoki whaha lawe ki ai. Tatau ko tope koe vai, koe mea koe ni koe, aia koe hua pone tol pone taha katoe u poate. O koe ngai poate, koe ngai mea maa pe. Hange koe aio tohi pange, whawhiona ke tohi pange mo re ko ti. Kehe moe, koe ngai mea hoko. Ai ko tuku whimaha training ia ki hen. Ko tuku ose atita koe ni, ko hae ola, solution. Koe konga lahi heni, koe ako i kau ngā. Koe kai ke mahino, he anga whangaki whaunga maa koe. Koe mea ton ke ap me heni. Ai he polkala maako, mahino mo ngai poate, mo tau toi ngai potunga. Ai hanga he polkala maako, koe mena ai koe polkala maako. Ai tahamiriona i he commission, i he Public Service Commission. Ko hika whae, i he Public Finance Management. Ko tui te ne lavai. O tau whainga ke whae polkala tau kei, mo toi wakai iange. Te kai ngā tai mo process kai loto. Wala tu pehe, ua tō tahai, ne whai pehe, fui pā tāna ke pānga, ko ia pehe, ule toi whai, no whakahu, pia ku lai. Ka mo poto ngā tahai ai, ni mā ko sefu koe vai pe uhila. Lai hanga pānga, koe tukutuku pe seifi, koe ke ave, koe vai. Pe ke ave ia, ki pange, nofo pehe seifi. Lau kiro nofo pehe, ko pe mani whakapo. O kwewhe anga pūre, ai ko whakai koe ki loto, ai whi kau aki loto, o kwewhe anga no pure i koe mo i kontrolo i loto i ngai poto. Ko tui koe ngai mea le nia. Kala noa pa ko tui tokoni ata, ko hae mea e whai. Ko hae training, ko hae mea e whilonga ki.
ta ko ha por kala manga we mo palani e whakahako a se whakahako e hai te ko tu kwa ni ho na whainga whatongia ko ni te ke na fu ma te teu ki ai ko mea ku hoko ngai mea ko ko tu ko ai ngai mea ai ngai mea mama ape ko taimo ke whai mea ko ni awe fu fika ai lau kilu pe o se ko whama bobo e ki lo i pe walfe ka ko tu ko ai ko kawai ko tu ke ai uhila ko vai ka ko panki mea la heo to hoko pe i he ngā hipoate ai ko ki la falu foko ka motor ke mo mea mai ai i he palparema ko ia i he ngā hipotunga u to tofu hen ka ko ola whakaluku fua o maheno o whai ki lalo ai ola ia ko o ngā ue ka ko hake pēwe ta whako mea koe ni ki he o ka mo uhila ia hen ko tu ko uhila ton tu whanga o ko tu ko mea koe e o sia ko whama e whakotu tuku mai ke he komiti panga ke whaha ko tu ko whongai ai ui ke kore ke ngā he mauwhinga ak pe minister i he ngā businessi ke ui taki tahange sea ngai poate mo si o ke mautala no ko hai palu pare ma ka be mo ata ka hai me ke whai ko hai tele whai me ke o sange stolo ko tu i lava ia pa ma programa ko tu ko me ko whakau ia ko tu fufu ta me ke tawa ki ai ka hinga be fea ia ke ko hiko alu palu pare ma ke loloto ko tu whala ia ko tu ko ngā me ai e ko taha me uhilai ko me ne asi ngā himea na whilawe mo na uesia na paanga koe na ave koe ke Kautala City koe na paanga koe retirement fund ka koe mele na hoko mautai mina hore pe kuai ki poate ia na ai ka nau tol pe osange ia pa nau tutul pe na tol ke elo kai poate ka ku ose ni na mo ma he wa tahu ko ni wa ni ke wa fa wa mo te ke fa me wa tol wa fa ko fa mo ke pu tano mo pa ka me fa mo fai ka wa to hoko mai ngai palu ka pare ma ka ta pa pare ma ia he mo uhila Tango te alo a te mea ai ponit. Ko panga ko ia ton ko at pe ia pe whakafoki. Ko ke to whakafoki. Na ma vai ma to tam ko poate. O ku atu pe ia ko ia panga ke he uhila kai ke to whakafoki ke kakai. Ka ko tui ko ta hai ni ai ngahi e ri ka ko tui fai mo ai ngahi mea ko osi. Kai lava o foki mai. Kau me ia ka aspehen e ke palo pare ma ko e hala ko no lau ko mo ua e ngahi api. I he mea koe, ka kotui koe ko tui te motoki mea mai ki ai i he ta whaka. Kau ki ai pa mo e fisa. Ko tui ton kaha tokanga ki hen, ko tui koe kaha tahui tohi haen, ko tui a tita seni ari whamore i he kaha au. Ka pa maha ripoti, tohi mange ko tau ne tauhi mea whapanga ko kauteni pe i kai. Wani he ko tui koe kau ngāu e whaka mau pe tau kei whakaloto kōla, whakaloto whanua. Teki nalo wa mau e ngahi mea, o tau hoko e mea, kawe ai fisa hen. Paku alu ke te loloto ngai papare mo ni vukai me ko ohili ka ko tupe to ko ne tal mai nga ho me ko hai ko tahi to heni ko to ko fiha ko hi ke fa fa fu fu at ko ko tupe ko ta hai to ba mu to ko si mo to lu he ka tahi to hi war no ai fe nga halo ga me ko e ko tui mahalo ko fa fe au he ko hai ko te ni ma na to tau pa me nga me ko ya ta ko tui ko ke to ko ni mai ko ke to lava i ko hanga papare me ka hai me ton ke fai koe West Authority me tonga posko ko kai kang lau ko whanga pau ke e talat ko hai whakatata whakalufua ki he tunga koe reporting mahine tuk alka audik koe mea koe ni ngai potunga aue ko tue wharearea ko tui ulahi ngai mea te motu mea ke ka kope he tau tuku paha wharearea ke tau ai koe ni oa te aha mea wharearea maa sini sini ka ko tui koe ngahi mea ko whakamalo hene ko siang hei a ko koe peo ke kisea pa mo kala ke o sanga e potunga he atita i he wharearea o whakotutu ai ki software polo kalama tono tokanga i kina ko e kolo fix asset ki polo kalama lelei ko si oto mo me tau kore peke katakta to tong te mo apa ai ki polo kalama ko ya o ma ki pilo e wada o ki pilo o to ana sea ke mauinga me o palanga kia atonga tap ni ma ka ko o ku mahino no whehui ai atita mo ni ngai whatongia. Ke taki mai pe tau tokanga ki he ripoti. Tau toki koe tau no whatata whuka koe. Koe tau no whatata whuka koe ki he
fua oi ngā ue e tuwhatare ni ti. Nā maki tala honola, eke honola. Nā watu e nima, ka koe haho mea nai whaike ai. Ka maere koe nima na ke o mai, koe hongo fulu e. Kai ke toi eke pe nai whewhe ne whonga ngā ue. Koe taimua nai pe hatu ai, koe taha koe na ke o mai, koe kei taha pe. Taimua nai toki eke e whonga ngā ue. Ko loto ke awe o whahuka panke. Ka ko utokanga peau ki tonga tapnima, he tau sifi. Mawahe tau tolu me he ripoti, o whehu ia tamagoina ne whau e ripoti. Ko pehe koe fwoi isiu ke hea. Ka tau o mai ki he ripoti, he kuhange ripoti ka au koe, sio ataia, ke ne hulu i mai whahau whatongia, ai fu masinari e pure anga. Ke tokoni ki a ki tau tolu, e tau unu ki he kahau, mo e tau turi, ke tau accountable tari ui. Ka koe whatongia e whareni, ke ne sivi. Ko kuhinga pea sea pe watu ki pilo. Kai... Kai malo, kai koe o atu eni e mea ko mai ata, moe whakotu. Ko loto hanga lau ko loto mala en sea. E lau pe wata ki whakatata hai, mo mea koe tau pehe ke whai, te kulo lahi ngai, pa koe uhinga pea koe mea koe ni, aua te tau mawahe mehe ni. E ko tui ko mea ko ki o haai ka pau e, hango oso hakea mea koe ni, a te tae whingai ke pepeka mai. E koe tahe pau pare ma koe ki he ni, koe tau tea koe whai. Koe ke laha tau tea koe osi pe mea ho. Koe lao koe ki he public financial koe ki teke loko ha tau tea pa ngai sisi. Ko tui ko mea ke whahasio ki ai. Pe hano whingai ki whale. Se kau ki tokoni anu vehe koe tu oane ni ai hake ai whui mea ka tau. Tokoni, tali pe. Ke tari mako whaase de wau e ko mea. Ia, koe ke tari a Mr. Whanuai. Iyo, ai ko mea whui na ke pehe o ku mai pe ai finding e pe ko mea koe na ilo i pa kai ke whaha ngā oe ke. Ai ko no moni ko mata vai whuki. E nei whika he ne nei ko mea e whangea whitu noa nei tala. O ku whaia tō no. Ko teo tolu ono pe nei o swai ano solo. Ai ko mea koe ki he whakasistemi. Ko mahino ka te au ko kausi i o ko konga e nau kontroleki mo e nau mea ko ku whai. Ko no solo vai u mea koe nei talang he atita. Ko sea he committee o kuipe ko moderation committee. Ki he ola koe ono IPMI sa koe kau CEO. Pako kusio he koe ki he foi konga pe koe ya o atita. O ula he tō iai. Ka ko tau foki ni ke mea pe koe na tau talanoa ka ni nei o hakoe tonga tapu fitu. Ko pau ke tau sio ke loloto ange ki he anga hono whakahoko e whatongia Ka koku meange e tonga tapu nima ko hiko e riani ko fuo loa au pito e tau e tongo fu tupu ho i he ni. Ko tui ko ho uhinga ko mea ta tau peni ku ke sio ki ai he tau ku kai ke liliu. Ko uhinga ia ko e whakamalanga ko ane nai. Ko taime ke tau te whoki tatu ki he drawing board pe ko e loki misi nio to e tāwho oha fui mapi. To e whaha ki whotutu le lei he koe, ko tau ai fui mea koe. O spia mai pare mea ke whaha sio ki he pia mai sape ku ne kei hoko koa ha mea whaka ai pe ha mea iau. Ku hoko ia ko ha mea ki ni hanga ia o vai tu ua. Mo ni hanga o tā palasia ai whanonga. Ka pau kua e tuunga tau patseti ki he levolo koe pa koe ku tala mai. Koe ngahi fo ia wawa e whangea fitu noa. Ngangana i koe mea. O ko se e fika ia he tala mai ngangana e mea. Mahalo koe koe fika e sia na mai tau koe nei. Koe ke lava akauni ke tolungi au taha miliona. Ai koe ngangana fukia mea he awawa koe ka pau koe lahi e awawa nga fitu noa pau tātā puni pe fo ia vai te au tolu ono. Sia koe fumea ia o ku pau ke whai tokanga e ki ai. Neu e tau whoki me ke he ripoti ke whanki mea une ilo. Ka pau koe tō o ngā ea koe ke whaha tokanga e ki ai. Pa koe tafe koe ia koe tafe ngā toto ia. E tafe pia hoko. O hoko ia koe fu mole lahi a aho. Tau te whakatonga ke tau whoki mai ki ai.
He koe mau inga report e koe sea kapau. E whakafoki ki whahatala no whakaiki he komiti paanga. He kaike ne liliu e ia hamea. Koe liliu mooni koe tau reform. Ai ni pe koe na kuhinga koe ne nai ke tau toi foki ki he fui kamatanga sioange ki he. A tita koe ni he koe mea heno ko mahu inga ia he ni ngā koe ki whakamamawhai e. Performance audit. He kune tala mai e ia koe paanga na o atu. Pa koe mea e na ngā ki ai koe tau mua e peku maa o sia peka. Então, ele foi da tua coisa com ela rico compliance audit com minha que financial audit pena fai. Ka ko fu fehu ila ya ko fehu mai ki tau to pena e au nga pa nga no nga ke mea ko ia. Ai ni u si ta ho no hanga e ati ta eke. Ka ko fehu pe mea ko ni ko hi ko me vanga vai fa sistemi pa ko te fu pi point ko malanga ki mo. Ta ha mo se a fa mahuinga e mea ko ta no ke ha. Kai e tafe pe me ai. E hoko pe whangi, so alpeta a tau ia mwe lahi ange awa. O hoko e koe hange koe lau a palove a pe, koe tau whango tane a tato ke fu kato e ku awa ia. Uwhi mau ke whetonge kato, o te ai ha oa he koe mea ku awa e mea, tau maha fu kato ko umalu ange. Hange koe mea ko uhinke ato a tapu nima, ai ke whewhe ka tuki. Ka tuki e pe pa tuki ke tau lere ki ua to e whoki mai e mea. He kuia ni whaahinga ia o nau pāte i nau toho no whai u mea koe. O koe ke tāta tolo e tawhi ai paanga mo e tawhi ai asset. Ngahi ati taka ne financial statement na pua tala mai pe ai asset e wan accounted for lau million. Ka whoki mai ki whe. O whoki mai ke tama whakamaapopo pe kune whakamaapopo whewhe. Ka teni whakamaapopo whewhe o ku lahi e awawa pa koe ke tokone tahai ke tāta apuni e awawa. O tau tupe ai whainga ni si o pe ka lele pe tafe ia. Ka ko ai hake pe se ko sistemi ko alu ki ngā vai. Ka tu pe ki to tam ni ma ki hoko atu ne fo ma ngata ko pe ko tu o ai hake. Ma malo se kai ko atu ko me ko mahi no he ni. Ka ko tu mahi ke mai atita. Hanga ko ni ko report ko ki report. O wa report o ke report. Pe ko si o pe ia. Hanga ton ke am report ki he potunga minister ko papenta mas una fika wa ke na fe longa. He ko hitam ko ai palani. O ku na wakai ki hen. Ka ko tui ko ngahi mea ia ko tui ko mea mo whakataha mai mo e tawha koe ni Public Enterprise pia mo potunga au ke mau sio nge ko tui ko mea wako ni. O ku kai ke toanga i kina mo whakawe koe ai ngai palparema koe ni. Pahanga te ko PSC komisioni e tawha kai puranga ko tui ko i ke hafu. Hanga pe ko mea ke minister. Fai PMS ayo asesi a he koe ka koe mea ko muanu hoko koe kai koe. Ka ko tui ko mea ku hoko. Koe coordination so ku kai ke hoko. Ka ko tui ko mea lahi. Ka fok mea au ki mea koe ni ko whakamalo ai ki software ko sihanga e he potunga i he wharearea ia mo nau mea o mai e ki mea te lava pe ia o whakamabo mai koloa takitaka no mahu inga. Pau ne mai me ki tā, mai pe ia mo ki tā ka po motoro te lai pe mo ki tā o sio ki. Ka ko kore pe ke se ne lava ia. O kaha o mea o atu ke ngai potunga ue ke nau ngā ue. E ko tui e lava ai, pa ko tui ke mea lahi e lava ai ke tau solova. Ai palparema whakaluku fua koe ni ki he whingai ke tatau e lahi. Ai rekod koe koloa koe pure ngasea. Koe ngai palparema koe ni e lava pe ia o whakahoko. A ko tui koe mea mahaunga ke tau lak whelongo aki mga sino whikau aki ke tau ilo koe hai palparema. Pea tau mea i rewa koe hai mea ton ke whai. Pea i kai ngatai e whai a whe e hai pa ko tui koe mea e hoko. E ko wai ku whakai lahi hange koe kau ngā au e pea mo e sistemi loto. Ka kai ke koe whehui whuko pohake. E ko tu pana ilo i olunga te ko tui tau sai taha mea. Ka ko tui koe mea ia ke tau ngai whakataha whe ilo ngaki peke whakataha. Pea kau atu ki ai pa mo ai ko hatau tea ke mea koe ni. U tau whakampare i nā tolu atu nau PMS. Aku taimina tau peke ta ai moha mea me ta whakataha. Kio hi ke whakasisi mo ta ofi. Ai whai mea koe ia sea. Kai ke koe sua whakaluku fua pe ia. I heanga koe o e tūnga koe e tau ki ke whai tūtuni mo la. Mo ngahi mea mo ngahi pore. Ako tui tau malama tolo whai en. Whakarere i en pako tui ka patu tau target i he. Ua nima ua no ko tui te tau lava tau tolu e. Ka ko hake pea ue sio whakaluku fua. Mo ngahi mea koe. Mo ngahi. Mo whimau ke tau ngai whakakatoa. Ke lava. Kai ke koe ki malo se. Se, E mai hapai taua. kore e u hufanga tu e sea.
e whakatapu ko whakahoko mau pe o komiti kakato. Se ako tau tu pe se o kai furea te ki famre mo pe se te ki kamata furea whapalang ko ni. Ko complacency. Kono whakatonga ke te ki whinga pe eksea whalea rea. Ko mo ui whakawhie maari e kovi. Ta ue ne whia. Ko e tau ripoti ati tau ta tau peheni pe. Mahino pe ko ati ta seniare ko ni na e toki ngā ue. Ka ko e tau lahi e ni ai sea. O tau whakawhie maari e kovi. Ko hai tau tumbo e whanongo mai ai whanua. Ko e anga ni e tau tauhi ai se niti. Ko e mei mai ua e ko tokoni mai ngai whanua muri. Ko e paanga tuku hau e nia e kakai o New Zealand, Australia, Amerika. O kunau ahe pongi pongi o ngā ue. Ria ki atu e ngai whamiri. Kai vahe mai. Ai ko ngā mā ki tau tolu. Tō ni ako tau whanua. Ako tau whongai ni. O tau hanga tauhia ke tau paanga mo ati tai. I sea, o popoa ke whotu ko ni, whakamallohia ai ngā ue e wharearea. Ko ono sivi. Mo whotu whakakau. Whotu o mono e tau ngahi lao. Ke tau ngari poto. Popoa tu ki e minister whanua, e ki e whawhonga tunga tapu lima, tunga tapu fitu. O whia mau ke tau toi whoki. Sea, o ko maa. Ka pau ke ātunga ni e tau he pāngai whanua. O to tonu, ke tau te nufa kau kai ko ai winga o tau humai ke whaleare atonga. Ko rea ke pureanga. Koe tu ana koe nā tau tuk taha noa ki he komisiona tau e whaihala. Kau ia i e pouturiki mau inga ke tau whai lelei ho tau whatungia. Koe po ngau e koe ni ke ne sivi ai anga e tau tauhi. Koe se wā niti ki tau tolu. O omi e pāngai whanua, omi e pāngai ngai hoa ngā ue ke tau toka ngai o whakalere ako tau whanua. Ko ilo nau si whakalongolongo pe. Nau mate pe fie rea mai. O bako e tau whakafotu ngani o whaui o whakahoko he tau kotoa pe. O tau hangeu tau wa ingaki. Ai sirini o ku omi ke tau ngau e aki. I se ko kore atu. Toi whakamalohia ke mua ngau e ako mitpanga e wharearea. Whaiha ngau e moe ātita. Whaiha ngau e moe pureanga koe ni. Ke tau hanga whakatontonu o tau halawhanonga. Anga whewhe ke tāpoi kina ki tau tolu. Ka pau e ātunga ni e tau tauhi e se niti o ku omi he kakai whanua. Ke tau hanga o langa ke tau whanua. Ke utu iau e tāpoi kina tau toi sea. Ka pau e anga ni e tau tauhi watongia mo tau tauhi e se niti. Ai pure anga o ku o mai ke tau whakalere aki. Ko tau hire ko ti eksea. Palo pare mala. Fiu whenga te ātita ke whakahuma e whakamatala pāanga. Palo pare mala. Ko e kumi atu e ngai koloa e pure anga. Lau miliona ku puri. Fie mau ke tau toi whoki. Fie mau ke whakamalohia ngau e komit pāanga. Fie mau ke toi whakamalohia sivi ho whare eiki. Ke tokoni ke pure anga. Tokoni ke ātita. Pake tau hoko, ko se vani te le rei, i o nolanga ke tau ki whanua masiwa ka tonga. Malo i se. Malo. Tapu ki tūna se. Io, bea mai, pare me tonga. Tok meni pa e komika kato. Meni pe ki au, toi pe la miniti pe ha. O se taimi komiki. Toko fie toa ke pe ke tāri hake ngai mea kunu o hake ka papunga. Pe au ku mooni pe ia. O whatatau ki he report atita koe ni me wafe wafake wani ma. Se a ko whima pe take tokanga hau me pa ki he mea whahoko pore anga ki he kaha u.
O mga tuunga he tuunga ko kia koe a titahe aho ni. Koe report koe ni ku ne whahamai pe ai kola ngahi matawaiwai pe koe ngahi recommendation ko awe koe mihe a tita seniare ki upot ngā we tak taha pe wha ke hu kau taha koe ni pureanga. I wafe ua tolu ke wafe ua whana e whangea fit no. Pea mahino koe a tita koe ni mihe wafe ua whake wa ni ma ko hiki mehe whangea fit no ke whangea kiwe hiva. Me me ni mange au. Ka e wha time koe ni i wafi wa tolu ke wafi wa wha na malawa ke solova ngai matabai vai te au tolu won. Ai ko ne au mai koe me wafi wa wha ke wafi wani ma ngai ngani ki ke hall ai ngai matabai vai ai te ke ta le rei o whawhia mātia ke a tita seniare. Se ko mea ko amana ke siu ki ai me wafi wani ma ke wafi wa no a report ko te ke whahu mai pe hike fika koe ni pe hall. Pe me iai ke time ko kamata mai puleanga koe ni i hati pōti wafe wao no ke wafe wa fitu. E tau fua tau tau ai tau pehepe koe tari ui ai puleanga ke pulere rei. O mga tūnga he ngai li pōti pe mga ngai recommendation o mai mehe a tita seniare. Se ma fotu heni fonga fo o ke whauno mui mui mo take kina hono toa ngai ai ngahi matawai vai o pohake a tita seniare. Ko toi pe ke tari report ko ni e wharen kai lava ke whahoko ngahi ngau ko ni. Ulua ki ko au tawha kono September ko sfotu pa mo PSC ke whahoko mea kui ko CEO forum. Ko kau CEO hangi ko whamatala ko ni ekmi staff o nua. O nau tari ui ke nau contract ki. Pa ui loto pepe me sa hono fua tau tau le le nau fua whatongia pa kau e lahi mo CC ai ngahi atita kulelei pe ola kovi ke nau tolu. Hono fua tau tau hono ave ka kinau tolu ai PMS a pe nau ma'u e ngahi score pe kai. Sea koe fofo taimi ni whahoko ai CEO forum ko e ni o mga tuunga hono mui mui ka winga ko e ni. E whie ma'u i ke mui mui e pot ngau ko tope, kamata mi he CEO ai ngahi matawai vai po hake he atita seniare ke solo vai he tau pe ko ia. Peo ka pai au ke tau fo au te ke holoki e fo tau tau lewa hono assess ni contract i time ko ia sea. Ka wen hono whamasila e ngau e pure anga kau no no whare lei e whonga ngā oe sea, ko hiu ma whatongai alpitami mo lahi ngahi ta whākoe ne ati tau te ke whatongai ke whahoko ngā oe whawhia māria ki ai sea. Aia koe mea who oweni o ku mau whotu ke sorovai paparema koe ni, ka ko whatongai pe koe mea koe ni me wawhi wa whake wa nima, koe atita nia ko osmalolo, koe atita senial koe ahonina toki kau mai pe ke ngā oe kon ki moi tapo o si sea. Ka koe mea wharalaka, hono lava whakakau mai ai ola, ai ngahi ripoti i hene annual plan pe koe kata i hene report whakatau, ai ana i kore he wharearea ke whakakau i he tau kōsi, koe fu mea lahin sea. O whai pe whoke tokanga ko hime he kamataanga, o whai whamamafa ki he ta whakoeni a tita whai pau ki ngai tutuni. Lao pa mo e whapaanga ai a koe compliance audit. Kau whemau pe ke kiai pa mo e performance audit. Sea mahino ai uhinga ki ke lava e whahoka performance audit. Ko hi koe ngai ta whaka accounting. Tau te whito ke pure anga o tau te whito ki o hange koe asset register. Pe koe lesi sita koloa ai pure anga ai o pika ke kakato. Sea au mai ke ahoni ko ngaue ai wharepaanga ke whakakato na asset register i tonga tapuni pe ka ko hiko ngai matawai vai i he u wa ke pe pure anga koe tono no i na whamatala paanga o ki ke kakato ai asset register ka wa mai ke ahoni sea ko lahi tahaini ai asset register ko ka pui he report ko ni sea ai whai pe ngau ki ai ka ko hingai te ke tau aloai me cash basis accounting ki accrual o makatuunga e performance audit ko hinga ko ngahi matawai vai pe ia i he whakangawe sea koe lau tako ni au kia. Ka whai pe ngau pure anga ki pe ngai whakakato ngahi tawhako ia ko mau inga ki talui to tono anu whakamore pa ango ni pure anga ki he ngahi ati tā mo e nau recommendation ni pe koe nau ngahi whare i. Ai koe report at PSA o hange ko time ko ku ase ai koe ni ai tari ki he fotu me ati tā o ku mau whatongai. Mo tare foto pe o mau kore fa more e kai toi hoko mea koe ni koe ngai tari ko ia sea o whe mau ke au ke tau fo o ko o solo vai.
ke holoki, ai whika ko asi ko eni e matawai vai, pe ko e te pire whika o no, ka hiki hake te pire ko eni, ai whika ko e te pire whika fitu ko eni e te pire, ngahi matawai vai ko solova, mi he te au tolu ono ke au ki ofa he vai wasea, ko whaka amu ia i ngā whewa awhi aki, pēr moe kau CEO o ngā tataki mai ngā koe ni pehefo ki he nau tāri ki ngai ni poti ko ni mai koe me atita. Whamarora ki ofise atita sea no tataki mai ngā koe ni tō whohe mai me he atita marolo. Pa ko tā monu ki ai he hokatun ke ka au ko tuipe fie atita se ni ale mea koe ni ko whamatara ki he whare. Whikau aki pa moe whonga who ono mui mui ai ngahi matapai vai pa mono tuituri mui ke makatunga le rei. Ka mopure rei a iwi whanua ko uhi ko ngahi mea whamatama toka anke o eki. Ko e pe report sea whika wak pa moe report e atita, whotua, maro. O tō pe pou. Seo, kei lahi pe whanki mea ke tausio ke report ko ni ka toki. Pere o pitoko kani pia. Hoi, tau te kot, tau riri o wharearea. Niri whare o wharerea lo tongani, ko e ikse wharerea Lord Vaea. Pere mea ko mai, au i kapniti, peke. Pare, uai tōkonga uai e whakaukau, ki e whewhini na lawa ki hokwat, ono hinga ko e tōkonga uai e whare, ka mua ngahi ripoti, o e tuat ke whai maha mea e pare mea, ha ne whakatūtō kai, pakapau whai ngamari e, ko tuat pe he ki whai ngamari e koe ni, ke aha o mea ki ai, ko whakatū mai e, ke hokatu ai ngā ue ki e whewhini. Ki hau e taha, ki hau aiwa, ki lawa ki matawhiat, a tōkonga ai ngā ue, o e whewhini. Ka tape se o ki e ku poate ko he whiawhini, te upoake at ka pāko kua te whare ka ku atape hoi ki. Tama e mitona sea koe ka whakakat penia koe me ki mea mo ua ke ni whakataha AGM mania koe ngā ka whakahu mai patseti ke wharearea. Nā i ke ilo e ngari e lere po uri po. Kore whamarumara pe sea koe ngā peke tono e uta e whituna. E ki mo ua matuan kore whamarumara ka malo sea. Maro, koe te tau tuku pe e whewhini, o ku katu hopatu ki e wikahau ai wharerea. Mo mea ki ta whaosi. Ka tape se ka tape whaoa, ko hiu ka manake ke whola watu pia moe ka whawhonga me te pire koe. O ka pau ki ke mau ko muki he moni te patau toloi ai peki he tusi te. Mo mea hei. Koe whatu mai e pare mea, te wakai ki he hoko atu e whane i he autu ste. Pea i he ene pehe ku mai peke mo mea mai, hai tū punga mo ngahi tante pire i he loro tongani. Ki mua pe te whaiha ku tūtūn whakausi atu, pe rau pe mo whane. Se me he te pire koe ni pure anga ku lotonga poaki mai hoi minsta e ua. Ka maino ki au ki ai moe hoi whawhonga me te pire koe hoi no pere, te nā mui wholau atu. Befo ki te pire koe ni ka whawhonga kai, nā mui wholau atu whaitūna. Ke whapapau i peuk mai kua muke he moni te, pe au pau i kai, ki ai hoi minsta nā whok mai ke tūsi te se a whangmāre. Maro, ai pare mea, sa e koe ko poaki mai ai pare mea, ki mo tō kotoa ke wikahau,
Ia ene pehe tolo e whare. Ko hai peke mo mea tolo e whare ki tu si te wikaha. Mo mea ke ka whong. Wasi. Igreja e ki, ko si sukaisi. Me o whai o tua, me wheha lau maali e maoni o ni, ke riki mo tōko tō peo tā ngata. Amen. Pea koe lawa ka kātou e mea ki he hoa e whiawhi. Hange pena mo mea ki ai, nei o si ai asini ta whika 4.4, li pōti whakata o e office e komisiona ke whawhipaki e tai whai totonu, wano wa wha ke wano wanima, i hono tipe iti he ahon, bena nau hoko atu ki he asini ta whika 4.5, li pōti whakata o e office a tita seniare ki he wanoa ua wha, pe moe wanoa wanima. Aina rere e whemea aki i he hoa e whiawhini, o rere peke o sie taimi. Pea hange pe ko mo mea ko tutu ni ko eksea Lord Vaya ko tolo e whare ke tu si te wikahau. Hoko atai pe whemea aki ai i he 4.5, asini ta 4.5 e pe, ni pot whakatau e office a tita seniare ke wanoa wha moe wanoa wanima. Poko lawa kakatoe ngai whemea aki ko ke ahu ni me whare rea tonga, katok hoko ato pongponge ngai whemea aki, puenga i he tu si te wikahau ngai whemea aki anga mahini. Wata whakamalo ki he tifeti, potungawe ki muri mo he whatawaki e pureanga Australia. I tokoni me ofaka lawa whakamafola atu ngai whemea ki o wharerea. We give thanks and acknowledgement to the DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade for the Australian Government, for their assistance, enabling Broadcom FM 87.5 to broadcast live the deliberations in Parliament via radio, Facebook, YouTube, and don't forget our website, www.broadcomfm.com. Malo mo mea mai ko open house ia havea mo e ofisa ngā whakateknikare tupo rea. Mi he whare rea o tonga mo mea.